sa ana the nation's uncle of Olumba wachi nedwa ohne yire maame yaboa akua asoma bronya woya abrewatia ewo fie ha na meka cho se no so apa ho sima aduenu enan na bronya bosomi etoso enan no Oforisuo bosome no epra bosome no ne da toso aduasa enene 30th April 2024 basa yadom okutwenso anena kanso wono enne boss day Timothy no sum saprentium s seek ye the kingdom of God first and all things shall be added unto you yahwehwe rade ene ne trene kane na dia kanyina da wode beka ye ho ewo dwumadie we so Sompa Asem Mpe Nipa no enya asem ketwa kra melima hakotani penedamu ekutana mountains do not meet but people do enunti enempempi no wo ha na unimobi na so tukoya utimi esai kochia no enunti wiase abrabo na ye bono aye afro ene esane wona ye kwa ye chia wono ye ba sankrofo no a ena yehia wo mo ye Swahili kasa ni munchiremu ena meka ede ache no kokosachi Fletcher ene Kwantabisa Isaac omoni producers a omada roma enwumire biada yenya bi ede ebesemo se wukọ Sompa MC a hososo a Azuka ewo ho sa ena Kevin ewo ho sa ena Safo Kantanka Sempremo Bema Gosuni Abrantie no wono so ewo ho ukọ Sompa TV hozo a ekoba jesi Sempremo Bema sa ena David Sompa didie wo munyina aka ho katre obi wo munyina aka ho ena nwumire omoboy chidom enya asem keto akra kofuro bofo mpa Bema asuketo ameyi pebre na se ya Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo menam tie adwam na me dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so kansampian wose kampian ye ko ede akoyanim enya asem keto omra samwa bibia boko de Oforisuo be ma bibia boko na sunyame de acheyen no ametise ke adu waba na okota hin ki meka chese nipa ire imodua from na onye okota hin ki adu nwa na se wota echire onye se wonko ba bia otie dia na se me flaje wa kode okay na no se ni phone won ho na meka chese no we no so wa flaje la chese na me hwese nko bae no ke bia nko be fre no wan fre aha okọ India bae minim ana okọ ba me ka se ya baivu ana say India first na say ai omo no bobo kwa na want to be da adane da sen ye Oforisuo tete ne pa de na ni den nenu ase na ba jimble emo wake up nti I did you say no mo na mo de no man qualify as you say me ke adu mo de me sure say okọ India no o fachiri ehun say bia yi mubi baifo minim say ya wo de anasa broti ade a ya nya ne boni bia ho into oba kedu ya bete say you how ai dawa kwache oh metene nkampa o baby oh I see metene nkampa baby say so koto amani maje no mode kai koyi no dawa kwache wa yencha nana sama hene asafo sama hene atam se ponse ya na eyane yotimi bon wo se manyamu na mse fe nkwankwa no ukoto original Nigeria mo so mo Yusuf so be de o share it is so far no Oforisuo good bibia e kama se na so no moto ojo so aba no omugusu omububo yo ene ayehu alumba nyom na du ho ayehu ane be sunne yo de be sibia no ya de wachire I said the politics. Yeah, politician. Now, almost be a prodigal son. Person again, Japadi, Cobon Bra, a Cobon Bra, and one prodigal son. So said, Kutiabona baby. First news and I catch for Mudia. I catch for Makutia. He said in Afra. It is a said, you could school do Uncle Scooby, a Casaya back. Nankan Kubuko to a bar was a size na to aba mame nipa na nya nto amane pe se mo fam sika mebo mudua ntempa nom dis kana begu politicians na we se o munyina ba dis kana was ya bodua to so modua to so first ya se obi bodua so ekurase ni
and no money abaji adwuma na ye so mo so wo dey make am to abani bi na se odi usika ma meje emfa duabo no Oforisuo no obi na wakukudu sa omo na so ono oso obebo dua no agye obi die pen hwe dan se madamfo ya me nwa ba ko Osei Yaw obesusu hu che waje ni wanto na nipa na se wa mo amfa ma ntampa na kai ojiamwa odeko da Yanko ponim de nti odi nsuo bre yen ewo ha ade bia nyame ye bia no oye ni ye nsa nsuo to ba ye man munye fe Dubai nsuo nto short as na anu ya no makreti nsuo amna ba o ba honso e tourist ye obi ape wako di Yanko ponim de nti odi bibia bre obi bia Ashanti region ko du ba bia ye tonwo du ba bia ton potoria du ba bia ye bro du ba bia mire o fa kra kwa isu a e wo de kro no obi a ye Yanko po de dum obi a okay so nte sa eti nsuo na ye de sa na sebe amafo de ye nkire kwan de ne mo ye kire se ya na obi wo hono mo a wo de nani abo no safo hene ade na nya ne de aso obefa onimse di pasuma de wonimi nyame ti me fa na ade a onye hwe eti ne we ya na edi tufo se nsuo atwa ho ahia no gata no kura de wanim no ye ne yi a eti me ye adwuma to obi ahwe ne ho so ye obi ani ne lem aje se dwabon de wo gidi pa dwabon de mgidi me anka me gibibia de wo wiase me gibibia de Oforisuo yaso ye ho bema yakuja me gibibia di enti ana manamo no se me tia na so me sheda tia na se me ana ebo apaye wade da na me fa ebo apaye me gibibia di Oforisuo ti wiase a gibibia di duabo me gidi ene wo mo kura no mo so mo nyine wo mo gidi enti ebo obi dua ne nya no a ya na hawo ye bo obi dua ne nya na me asem ne ba yanim na me busa ne wanka ne kura ne nya wo de ana me to aye nwum because wajimi se medical ka cho se bakwasea ye de ka na hu nani so ade aye ye on obi edi obi boni pa ba wasa de nipa na ko gina court ama ya sa de na tum because of necessity Oforisuo ketebo mo bum kwa we ye topic kese pa topic kese pa bro tia bibia boko Yanko pondo me ho den pa na ye se etie fo nso ne yahwefo nso bia ho ye onse ye base na so mo kan ye ho a na bibia deda na akwan mu nti no ye mfa se da matwedi ampo na wo mo kan ye ho wo Sompa television so na Sompa 93.1 Sompa TV Ghana ni nyina no e Facebook or YouTube and afa TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn ene enkaye ni nyina so ye Sompa TV and ase Sompa FM dodo na any day ejo so abato na chinene anko prodigal son ye ro yuso owuso aduo mi nchen a ebekọ ye wura kwabena boate nchen na ekọ ha kakra na ba kakra but sesi a provisional results so eba na chese ye wura kwabena boate ABT ye radio mi kakra nti ye hwe ni mu minim se sunsanso no ebedadwa ebe kansa na ya sole adwa so nti ye nkoye ni okay the nation's uncle ye time na bezu ye dia go politics o mbe ni o munya ye fo mo be okay Oforisuo be mawrade aya de o de nkwa che katre bada ya da dia bozi be bi odi abedu aya de dodo awrade de ye nyawo e da wasi ye nya nkwanti ye ka to bo ade se nshane ni di enkani di na ya chia ya dwuma wura bi obi awrade nya ne kase se onye eska wani nanum na watima bi adwuma mi nya bi aye nti awrade Nyankopon hia Dr. Blaze Foster ya bogan haju na bogan yanom awrade nso nipa bi a wotie na onye obi akase awrade ya dio Somba medjuma ya mfawe me omi ano me se me medjuma ma na mte obi se lumba medjuma ko Adam skani ni to aro afrem mako baby ko didi ma mi du din de didi o mi du o se na nsan oni pa di o medjuma Kala bo fitara free dem se mi nua na ya wote ya etu na ju ya zi yi medi ya na dia na atu ya na zi ya na bo jinsero ni ba gro wo para mti ya no ba kayo mu okay nutino ya bre nutino afutusem no ebe tietia orofo na afutusem na mede ebre wo no ayodo love se wo hwe Christopher manuano a omohwe so de bobra no the 10 commandments na o kan kosi edu ho a ne nyina kanfo ano ose ayodo
Orafo Yesu Kristo ba wiase no ne do a woda na di ene kire adasa se wode ni mogya no ebe pepa yembone na empokura no Nyankopon no ankasa wo boye no wodo a woda na di so wode ne ba no ekro no ma yen se omewu emfa enye yenkwa wodo bai ena sabre ye da na di edi a kire yenua ewo wiase abraboem Orafo na nwumire wodo ho asem wa meka no egu ahoduo pi se meka se me di wodo a metumi aka akosi yawada ne fiada ne mpodwa da kora ya toa so Oforisuo odo no eye broad topic odo ben na wo da na di ewo wabusuam wodo ben na wo da wadi edi a kire wo yire empo wukunu a woni ne da mpa so no wodo ben na wo da na di edi a kire no wo yonko a woni ne nam no eyi odom enti ene wadamfo no wo pe na asem a woni ne nam Kanya saadi ase ka wo nuanom ka betumi ne omanante anunti odo a wobeda na di edi a kira fufuro bi no ena omso etumi ede wo yenua eno enti ena asante buku no beka kira o se yonko bi esinua adentia enam odo a wada na di edi a kira wuntia orafo ena nwumre odo a mepese ye hwepa ye abusuam edo Efrisa ye ba wiase nyina no ye nam abusuam na ye ba bepie na etumi apie kumase ha eno nti se wabusuam mu no wodo ben na wo da na di edi a kire wo nuanom empo ma me nuanom na wo ma me nua krampo no ne ma wodo ben na wo da na di edi a kire abusuam santene eduru ba bia uduru abusuam bi mu a eje adem no anya asem ketwa Eduru bia wo abusua bia ya na efe eyie papa enei kura de wodo na tetefo ne da na die na wono aduane na mpo bronya bra busua mu ne nyina timi to nsa dedie no enne entesa ede ba wodo na sabri ekosoi enne Ghana wiase ya we kura no wanhwe ye ukoma obi eba aduane edi wa busua nim na ade ya chi no yade a ye beka so ye ni bibi Enso ye nananoma breso no na entesa akura enkane no na wodo a wo abusuam na nkambom no eye kama enkane na emwa efre na emwa evra abusuam no na eye kama so hwe se ye nananom ebekwa afuom na empokura no wode ne bode ne banchi aba se begu ho na bode na bre no obema afufuro bi no no so atumi anya bibi ade asigya so ayo doma papa enemre kwa obi anya mo one bag na o mani nwa bi no na akoya asem foforo eno ti se ye ke wodo ewo abusuam enne ba bi amene uti ya wanhwe ye uma me nwa bi no sika bo ne ntoma no panso uko university school fees ontua obam ye yiwadi abafie enne do na wo abusuam no ma me peso one ne mankoa enne ekọ yesi bibi the nuclear family Ewom se no wo hode nanso yenye bremu no enye saa ne nanam no ade etete yen wo maame nua ene awo ntoto aso wo saa busuanim nyina no na ye boa ye ho ene de be ne so bayira homam ama bayira mo akese eduru ba bi na amanfo bi kura kire se wodo amanfo wo abusuamu no se wo kokonongu pa konongu na Italy de se de konongu fosi go ho no enya asem ketwa maame nua baba batimi abafa abusua ne toto aso no akosa eni isu Anonti se yeda wodo adi abo abusuam pa dia enne doi ene tetedo no ensonson ye dempi ene wodo aye dana die no e kire se eye Kristo su ana wodo aye dana di abo abusuam no ene wanhwe ye kura no a wo ma me nwa wono na duane na wampa sika de kwa koto bi adi pa dia obama kom kura kum enso yan kane no na aduane busu ewo fie enunti wodobe na ye da na di ewo abusuam wa abra koda bi hu akire no na wo hiamwa ewo abusuanim si ye de ne kwa akosua adwuma odobe na ye da na di ewo abusuam se koda bi ewo fie ho wo fa betua omusu ku fiisie se de daache bi ankwa ma no ye bebo ofadimpa
and no be kwa fa ho kra no ne yiri kra be ka chusu oni ho mekai obi bone nsa no efri se emwa bi ketua bia na osane wo fa bi de boa no ema ne kosua driving na da kire nsa kona no emwa bia na ne wo fa peso eso de boa no na empo wo pem konkan e wo sukuu mu no ne wo fa ntumi amoa no ama yeyi na di Osemuntie de Oforisuo Aboagye ka no eno ti odofo na futu semu amede ma abusua santini nyina ne se tete dono yama no samre biem yenhu ye maami nwia ba se yenua yenhu ye maami nwia se ye maame no saa dono ye san ede ba biem a ebeboa ama Ghana ye se aye din nyina no ni nyina betumi aye mre ekwai bi so no saa nyoma we nyina na lidi ama oman no emu aye wensen saa no efri se defuo bia wo abusua mu no krupo twedi ampo ato ne nsem na wo se wo boa nkode wo fie ho no o bayi biku no enunti wajai enunti me maame me papa me wofa abusua pani ene asem wa me ka kire wo no se wo domapa ye manitra ye busuam se saa yokompa dia abusua santiri nyina betumi adiye na nkonko se fa ko bia hono na sika akwa him na empo ode emanfo bi ye nkoa ewo abusua nim enunti no ye ma odo no eni him kama pa ye saa yoba mu a ebema enwoma apem ede akonanim eye me se Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna samu Asem Oforisuo yenche tifo ne ahwefo me ka ke yadu asem no aye mudu sisi ase wonko baabi ase se bimpedra asa ya bai fo nto pamecho pe nyina ya chew tiki kogo so chew so chew pa na mesemu no ba besrai ke ya te wai ate na nka se ajewa coordination to mana ma enti no bia be fine e be se wo mo aya na product host o mo oti ayi kunso ni mo frefre no mo nyai owu ha nya no nko ye ne ati owu o hwe pa ye kasa so no be frɛ o mo nya sa de no Oforisuo be ma wo kan odo asem ma menchia ke yadu gas papa ke bebia wo bia no me chia adwuma no ma hu sisi no new styles aba na menchia ye ne aye ma me Sarakuba nana pram so hin nana me bomu ase chia wo wono wife cheche obibia ajaba free mi am chia ana Oforisuo topic e odi aba no eye ye ka odo asem na obi bebusa se nti odo yi ene do ne tete do no eye pe ana se difference abem we ye examsa na nke de amaw yesi ansa Oforisuo se ye wo kasa bi se tete na ebagimbre katacho be mo se ye nka ne saa na nimide ne ni huntira atete no munyimi no doni ye adwuma Oforisuo meme ye kwa me papa fia me papa nom no mo ye strong no mo doso na mo nso padwuma enti na wo ka asem bi se ye heda yi obi ewa busuam so ye kandifo ewa busuam se sa nipa ni timu ye de a amamu a mu di akenya mo koto amenam but na nipa hu sa de no opono nko side ya papa mu yi Yankopon yi panimu pa ya no ye odefo e fe ne kremu mamudu ode ni nuanom nya tutu kwan satam na Cote d'Ivoire ne Abidjan ye fe za Abidjan ne Nigeria net se obi akọ ne se obi free Canada ba ne nye easy podum nya nim wan fo no nko ye mu ba ne maame ye mu ba ne tu kwan ofa we odo kwa no do akoto anyo mo bede efiesi ho owie no chema obi bia bi Oforisuo omu nyina akọ nsiedo akowie se bibi besi ama edide omo ofa bi din to fie ne so a history ne da ho enne nipa bi asole se onuma mu nyina ewudi a yenwan bi asole se omo nko ade a ne de ye odo asem na wo ka no enne wo bi esifie ya sabe nanka obetima ton na bibi nti
was a major in Jima. It's Yamafia is your name when me did that's why if you bet yaton. The Mammy family you are baby D, Mammy family you are bedin toso. Na enye Jima dea. Yatema nipa nu ya pena ne masori. Then your papa din that's 20 if you near the IAG. No munko a jaffa. I am a deso busam said you are bosom. Of course, you any pen Janians I be wusa. Dinukre. Odo some now can ye. Yen to me Cassa or Donny ho. Odo ho. But ne do the air shortage and one some eka. Majority carry the vote and one some eka. Odo. Another day as some eka. We are stand down in Bantama Dine Sabe as a for Diane. Ya mamma no many ananum sabe womone omukunum odo na wo ho nya peseminkum nya bi obi nkoto obi adu womunyina ware sabe mpreje aduane we acheche we de de aba no we de aba no ma hia no ma didi abom me papa no munyina didi bom ye fie ne friend Santana house no mu didi bom obi anim sa history anso na womunyina wo ye no aye otan ofoso odo asem na wo kan ya nei and now, my for the ye papa nom, ye nananom, ye mammanom, no do ho. It is our time to say, flip crocasium, now quasabi croqueto, cromwa, whoopia, the annual mamma crano disable, ye me by you, and then wine. And then wine. So, mammy, what? Ye casabi, and so mammy one bush as a first name you walk. Sakas and any walk. And the young quiet person ya kasa umamu ampaso umamu because umami nwa dokura prosika na ebra wato biadi odo asem na ofoso ode akofa bai odo ni ho de wo ho na kaka kra bi no kura no eya pa eya fedi ono ne wo odo anko ba yi mam but ne maami atia ne na so ukufie bi mu a maame ba ko ne manyina na ayeye o keche ne ba kwasi yi minwa na ne mani wawu agya wo mu intime sra mu mefa nkrai bi nko no mu so hwe mu side no maame ne wonka obesa sha okura se we kwinzani we aya minwa maya wawu agya wo mu wayi bare no mo ye ne ha tan kura ne wasel ofosu odo enso first no ne maame ne didi bom obian ko enfadu obi nkoto obi aduanim obian ko ha obi wa na me nana no mo ware anuafo ba no munya didibom na nsuo nkase ntokwa besi na me nana abe support me ebi nsi da we bu we na we nso bu we na ye fe etofosuo kaka ye kan se ne de accident ne ye hia e wo ya tetenem nanka odo asem anke yatie sanke ba nanke abosire ne nke ko enye odo asem nti obi mia obi anadwe ye beka ho asem enye odo asem ti ade ne nya ne de ode ne ade fa enu ti na ye presu dua boni ade mpada no ofoso first no sade we ade bi wona echi ye nka no asante mam because no odo no ho nti ye nka but enei odo na ye nti de ese ye ka emma sabe mpada nipa na komato ne yam no eye owuo mebo odua me de bejew okay. It is yes, a penny mudia. Or don a sankofa no, as a sankofa. No be in tear to some way. Nay, sir, and this are the yak as a Ghana. A backwas on the Rias Bacos no bois. Sebe Oboa, of Ozu, or Donio. Okay. Who call Bebrati go be pam. Go be papa no doing. Abrotia. For so me das. Oh, Pamono, Sonia, Dian and Sabacan say. Your name 20 at Nijina no ano. Ti nyame so so enkan bi ofo so be ma menchia yetiefo ne yahwefo nyina biem na ene de odi aba no so eye na wo hwe kan tete me ma abre so me si so na sede na yesi dodo ye ho ye wotema ye wa ye muye ede ma ye nua ne ye wo soro e wo ya brabo mu a saade ni nyina no ene ho biem ene woni wunua et office pa ti said o mona Samuel ka no wo be hu se o twitwa wo nantini wo be hu se na o keka wo ho nsem bi a ebema ba bi a wote no ye yi wa firi ho na wono mumu aba betena ho yi wo tena ebu e wo hase nom me kire enemre mu a ye wo mu yi onu obi ti ho pa e komodew otimi hu sa wo ho kire wo nipa ne wo sika
na so nka wonyi bia 5 cedis ema o said your friend is ma bena Sompa gobe ya chese wo ye nim ha se no fakoto bi di nanka wo munye du kwakra se be ya wo so benya ahoden atena so enipa no won fi wo hu se nipa na ehram pa so no na sika hye no ho no wamia so ene yanka se ya busua mu wo komu an de bretu abusua me firi mu ye wo mu bebirebe so no be kono edue bia bo ni gina bre yesi obi anwo wa wonimu eneni pa bi wa ho Nyankopon ama wonu afefe ye ewo abusua ni mu na so nya ade a wo ba bebo ni nua na se ne maame nua bi eba ewo nchen ni nyina ne se ye hwese obi abeye den ebeye ye won pese we ba beye ye a che ne benti ni nua no kura nya tema bi di ama no no obehu sada ne maame no ebogu sa wo hwehwere se mu ofo be ma wasisa me de nipa ne abofo ketre makasa na se mini do a wase mete se Yaw Osei ene akasa na se bibia ni mu Oko 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 7 waka odo ho asem na wo hwe eye verse 4 ho na ho ne ya beda wase odo ewo abodwokyere odo ne yam ye odo nya ho ye a odo enya ho kyere emema ne ho so na so ene ye hu ye nua no ye nua ho akye no na ebia wafom ye na fe na ne ye be mema ye ho mene so ye be mema ye metiri so de akye na ka akye ne sai se onim ye no waba betia ye na so no ye yam enye biem ye nitima enfa manipa ye nya ye mu ye nya do ye nwini ye nua ho ye nu do bia wo ya setena ne ye wo mu enimu na wo ye obi a wote saa na wo so kwatena sorry dem na wo kakasa hodo wo buttons wo ye wo chese wo pese Yesu ba ye shirawo asafo Yehowa wo ye kron wo ba wo so anu kwa wo chia to Awurade e wo soro ho enso dem anembla baby abotie na dwuma mu ne mantamo wo ba wo se bia wo mo no kro mu soro no ya ka kire wo bia asema ye na ada ye ho Onyankopon ho ni yensi na twetwe de wan kasa wo ye no hu se daache eso aba bi wo ho a wo betwa de wo be ye no wiase bia papa obone o eso aba e wo ho na hu atemo so wo ho daache bia eni akiri enti ye tu ye nuanom fo se wonu ma wo mo te sa won ne ye wonsu ene won ban on show love and answer on tredo and fama foforo no yen hwe na yen sesa na betimi aboa yen odo ya de nyina ye odo enye nkyere won ti susu kyere wo ho susu mi ma ho mene so ne susu ye kasa no ma asa won ko na wo anu ababia begina bia na wo se yetie wo no yen nyan sa ne mani nyina nto nkyɛn na yen hu ye nua se wo no so ye nua ye twa ne ho na se moja beba ne ye twa yen so ye ho na se moja beba de a yen fo odo emodo mo betimi aboa yen ama ya setena ya ye tia no ewa asase we se so no bibia betimi akoye e de ama ye fi se odo e betimi aboa yen ama asetena mu aye de odo e betimi aboa ama asetena aye enkoso e fi se me wa adwempo bi na so wa adwempo bi wo de beka me de ye ho ne nya botaye papa bi si ye ni so a eno na betimi aboa yen ama ye mienu no kakra no yetimi aso ha se nom ne apagya brabo na kosi ba bia e wo se yen so no ye koduro ntofo so be ma me de ma no si ase ma ka che obi ase odo yen somu ye na yen kire wodo emfa ma ye ho ne enya ho yaw ne saa me maso na nanse ye ma ho so e de kire ye nuan me wo amansa nyina mo no me da ase okay the nation zanka vozo be mawrade nhiro nipa bia wotie na wonhira eya miame wo fa gase e wojo so go so ma hen na akwasi bosompra ono so e wo go so awrade wonhira no tumfo betwani no na yewura opinso tumfo se etu ne nkwa so baby owa wotie anumre bia na wo fa mechia no kwa so nkoso kra na Adum Bishop Reed Kondus man ne bakwama na senior contractor Kofi Job oni Mr. Yabuan so awrade nhira mo na onye omu kase ne maame Anita hotel so no chia no baby obia ovozo odo asama wo kan die ano de no asama akopa ba no ni nyina ni wiase abrabo nyina wie do intisi nimu a obobra kure nsi wiye odo nimu a heavy ya kan wo asemi ya se ewo ho ampa ne yebekọ a undimi nkobi odo nimu a obobra enzizo ndi odo a ye kan wo asem na ho ahomti na nemmire mu no enu ndi ho nti no na me yetindi pakum bebre enu ndi ho nti na me ehunu ahoche first president for ye nimu mo no no munye good nchen nafuo ba ne am ye hunu nafuo na wiye ye ne se first no odo ne wo ho
It is all bread na ye wo fa bi na ye ya. Ohwe ne maame manyina na wasa ba behwe ni nua maame manyina. Edu omo nte ahokyere no makodan aban bi. Bare ne efie no ba bia ye yo no woro mo nko ana didi. Di ahokyere na wo ho no uhunu. Di afi wotu wani na unya busuani bi amoa aban no so na ado pressure beko. Vozo yenko kumasi abontene so. Komikuro bebro no iso bantima ha ya. Bo hu abro sanye sam kwa ho. No ahwe rooms ahodo a ewom. Eyo fa ba ku bi ne kodo ni koko. Ba no mo wodo nti wodwene se mi nua ma bewo we bewo da che omo nyina ma menya ba bi nda. Ene abrante na wasi so awosi fie no. Wasi abrosin ya toase 2 3 bedrooms toilet and bath nko aye 5 ho ya akase miensa ntu da fie wa rooms ne ye tere ukoda hen ntu ba wonje ba sa abrosin ya toase 3 na ankasa bisi ba ntema obekọ no 18 rooms 20 rooms abusia na aye mu ma papa na akora wawuko ye wia ne asa be kasa sa abra ne ye bagimi bra me ne obekasa bia oni tire nipo otime dwene ya duru da ache ehunu ne da ache bewo ene nnema ya nwene da ache no hwan de de sikani ni bewu ubozi na japade ya konwo ye tupe ye konwa na yiri nya hwe bozo masa abofom ze tu because abrosa no sisi na kese munim ze sisi akra ni kumazi nyina no rooms ni ye 4 pe na wom papa so wale 2 obi anso wu 2 abusuan so beje kakra de beje che no bonza fere na papa ni sika owa ye hunu nyina no nyansa bi anim ene dono ayira ene ye ni do first wo fa ba ene obekọ park so akobobo na watwawo na watobo abono na adane ntokwa ga wo fa be ya de oye unkasa no sa 1 week but ube duru fi awota wo mantwe esu adai ya na abo me unim so unkasa ya ho biem ube hu ase mo no nsia na yahwe fufuo ye betwa fufuo no mu ye ni pansia o ka ho ya na ye panyini wona nam ne hye ne nsa bonkuma wo beche nti ne ya aka obe da nya biawe ne se nti wo beje ne ho ama ya aka na sovo odo ne koso tenase ene papa ne mamiensa na wo no ade ntitimu atim obi a wo ne chance di ne mo ndi nkura ne Kelin bia ni wo Shelin bia ni wo ndi onyini na papa ne nya firi mu pe oboza abusua ne mu atete because mu hita no initially no mo anya odo bia anto wo ndem uwi akoka che sa apanyini ne se na ye bagimi bire onu otimi create ni amama na ho ankura ne ko na asima pe no mabom ene wo a wo dia wa create ndi nkura no wo so adidi na temu school mu board aso ne yaka ampa numero obi akofa na dia ne dia yaka ne nso ye ene om da so to nso om so me yeska foma wo fire we no mom nyanza ene ani bie ndi awrade asem se yan kaitete atempon no fa kwa kwampada ne yemfa so ne ebenya ahome ama ye kra enso yese yemfa so wo kan bible na asa kan se ya gire wo tete atempon no tema wo kwa vuom na wo ba wo tubanche wo board ya mai duni board ya ubedie no oduru panyini ko nkum hye so no wo se le board ya abre esonsuo no watwa no apan na ya wo de kofra ufufuo na de ne aka agwadi krom uduru panyini ko nkum board ya na no sonsuo so mankora no na me ne ma dos ndima fa matwa ba metim na ni me fa me de fram fufuo no oh na radio panyini bo acho be ka che me ayede radio kokoko china me ko fongo ko e bo ka kofa sa abre ne na utwa pan ya wo dia mesoma Bodi amasheza mde gwacha misofo mesomao enne ya vrenne we ani biye se ni pebe hunu nyansam ye ni abaya ho so ni aka ye tete atempon a ke be hunu sa abrabo na akono sa amre no na mo obi hunu hia ne aho kire sa o maame anu aduane ne ba wo fa wo kena o bantema o wadum o mbeka betie wo nante fom sa afradum no akọ bantema wo fa hotete wo bepon no ne atwa ne ve unu nuanum nyato wawia me wabusu abonzuo ankorema no wadan oni esane wo fom ho o anu anu ne adum ubeduru ya maame no ayo anu wada mo ba ya so ya twaketu abi asoma sa gikoma maame na su obi di sane free ne ba ade ya wode ne so wanso aduane koma no ti papa na wa ma akohoma no ni nua be ma na konta de abi abere ne yiri ndi onzu benya kakra di ye huna wo kire da ene de otu fie na sa unni nia obedie nipa nyina hu so unni nia obedi ene so ne yesum nyame ye pa odono so ye na Kristo kama ayo wasi pape nyame sum nyina de ene de obi na ko Kristo nje ko buza yo nyame sum nyina de ene di kan heaven ye pa ko sika ye panya nyame ye sum ye yesi ye de ehunu bi de ene di kan wasi do awrade unyankopon ono nko ana som no afa do yonko se wo ho love repeating ne ho tu eno ane abrabo no sa do ne wo he mini Oforisuo betena asere kama me fafu ana me se no no ma sa mo be sere kama me wura office a na mkoye ntantantan
oni ho bi wa antindi mhia no na masa asra kire ne kama asem nka hwe ni eteto ase edo ye ho mi ho azu enim within say adumbone ahye ye masaye obi nko obi mfirim obi nya bibi ni na ne yonko ho ato no menim ne nipa agi ni wiase ye wia ne akasa brewei no na ye nimdibre brewei na system ne ye brewei sebita fracho wo ya na ya nam de ahye jimisa efe nti odo asama wodi abane no se nema me se tetefo ne bom nsa no nkomo na yedi ni sa no tetefo ne ma ne ye de buronya beduru abekọ no wo fa manyina e ba adegro ndi a ye gosi buronya dua na atoa na wo so ana wo kọ ne nchen no wo hwede ni bi no ohun so apie nam card mo ba ye me na nanom ye na papa wai wo so etu mamuzuo nka na 2 years wo so wo kọ wo so atimi su oni bi o ba wuja ne wako na ni timi ka no wo su ene de frɛ wo so aso hanye o aduane bia mu ba kɔ mbɛde mo ene o okay so ye di asam na de aba na ji a ɔhwɛ ne yenya story je bedi nkomo pa wo do de yema ye nimra ye ho so yes yema ye nimra ye ho so yente wo do ase ne yentimi nkonko ya nim mimi fia me firi mu ogo so ye ne wotena 5 years wo ye nchen ya wa be kan abusua no nti up to there ye fie da bi wo ho wo tima ye nyomo dan ka ompa be kan ho ene wai ene de fie na wotim no wa watene mu ache no yetimi da to akatuam se be ya wontimi ntua dan ka ne ntu mani pa foforo mra odo ne wai ene wa wadamfo na ye mobo fo ne de nchene ompe kakra ma no na wasam gazo wis keze oni ka pre na ne de me na odo ne wai okay awade hu ya mobo ye ka se ye kwa chia de nsem ne biri beba ndi ye mfa nsa na adofo so ntubi ntoso okay ene ye bowuram ewa busua do wo kina ye be fa bebe foforo yigina wo donim papa ne do no ene enkane do no se ye pepepe enye pepepe a ye tren ho amana kwa akosisai ye tren ho amana kwa akoyiyi ni adane ye ho amanyoma konkan ya na 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 ye ko enko ye nim technicians for network ne mame network no emame network no enyina so odo 0551 na 31 na 31 egu TV screen ani omo ewo akwanya hwe Sompa TV no 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 ye first story number na ye ko enko ye nim orofo ye ko computer so dwedi emra sesia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 0544 444 Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Okay, yako na yadi akwa nim ahwefo ne tiefo mfanche network no imia so a emma minim die ntia akoya fidie mintumi kasa nkyere no nipa de a kane kama kasa kyere da emma panipa memo akwa aba bibia boko de boko sa be fidie no mame be microphone no be microphone mame na enko yanim okay udi de say e pa je frame KB free hin na bae e pa je me kete free Asante Achim banka Asante Achim banka ya wada story no etikem kakra ifiada no so ya anya adwuma okay banka KB on pacha wakosam ne say awde bedan yen se yenko yenhwe na yenko omoa me pacha makusam ne se teacher ni bia friend Simon a wachira de banka senior high
school mu ho na me nua bi a fa no kwaku blansin ato abusuane koko bi a yete amano amaba ko ene fama no 15 million eye kan titiska no 15 million ne sika 1005 amano a e bono o se on the klata endionfa koko ni maye e start ye se ye ji koko no mfiem yensanie me da kodan e wa politifo mo se yemfa court me da kodan e ho no mo agbehine ono se abono a so fena onyano ho ni asantime ada na agbehine na rekodan me pacho ono so esa klata ni bi ma no endi kromu ni no te klata no osa bi ma no se koko no onto na bla be ko ne ho no ka chene se ono kran koko no wankom enti onim koko no se de sitie eso mo tro e wo klata ni wi se eya ahomafa enti koko no ya ahoma baako ene fa enya ahomafa ana odi ma no ana kwa pa no so a otro klata no so no besade koda no kura de ka cheme se sisi na de yakoye na akwa na ye eniamo ho semti obegina abusuana na waje koko no de ma abusuana no afedi ye kakakaka teacher ni sida ya ho ne klata de afa koko ni maye ezo ni ba bia de fa sade ba be down Sompa na omaka bi amaye ntina de asane ba ase teacher ni so fra no so wose asase ho asem de enka ne fon so ento ni obi enkasa tena man de be down oso nwiane e friend say kwaku blansin tumi ben wo wa ana dibia ben wo abusuan mo timi ton koko de tene se abusuan no most ne bi wankan ene bi wo kumase tonon ko ne akwala waka ne wo ekroma se enko wonti na onfeni di na ose onia eyare no fa se eyare ntini ko de koko no esia wo na nka waye ana teacher Simon no yese enko beje ana kwa pa no so eye na oso watro se koko no wo Sompa TV no so no otro se wato ezi koko no bia ni wo to koko di manu koko no ye no on fa koko bia fancy mu se koko no wato anaze wadua bi wom koko no no ase de tie no eno a na tie koko no se tie no saa na tie onua bi wom ti jeni se wato ya bona wo so koko ni maye o so to ne sei sika 15 million na wo ton no oba abusuafo no mane but abusia bia ni wa wonim se koko no waton ama no bia do se o de si awa ana o de ama no enti me na me ko na ko hu se koko no waton na mba abusia mane ya ama ntanta kura ya ba abusia no na wo nwia no ankasa no mubusa no o so de si awowa ana so waton be so de si awowa wankasa waton ana pepa ne mu so kire sei pepa na wo mu se waso waton ba kwale se wankasa that time na wanom nsa Osei sata no ayedai no anom nsa awa fine na anom sa no abro wadwene oya kola that time we to go 7 years ni na kola na for say na kola no onya 30 years koku na sin no onya 30 years sataji banka obi e ti masama me kan ya said o mo de to no obi amfe no hunu koku na sin na kola no onya 30 years na chese ono otu so di ni nsa enu aduma no ye bla kola boys le sama no kola no o mo se obi osema bia o mo koda tam sister bi wo tonsa o mo de pepe ne ko ho no mo inside the ma ho e won sana se koku blansin na cha so mo san krata na ko obi ne ofra busuanim obi an fra busuanim o mo sa krata ne ma no obi an nya busuani ana busua bia ne wonim se koko no koku blansin kra no waton ma gichani no e kire me koku hu se waton koko no ana me hu se oye kwaje gichani no nam se o ko ne mai tie kura se o tumi bi betima agia kati chene no se go ho a oba kromu de ka o timi tami kromani e fa hu de so kamene me gidigidi na ka baji koko ba wo se de fa emna kwaso tembe de be da Sompa fo se mon ka bi mai se koko we de ye ntoni 15 million enfie se ni enfie nson a ye da se ye je kura no enfie mi ensani a ye ya da bo mi fo so obota na on timi ma sa se won sam de ye nka ne fon so ya samuo teach also o chade way o chade banka senior high school wo me da koda ne headmaster class also be from me up to now teacher ni no anka hwe njira me ase ka teacher ne ko bibi obi na BBC ya anka baka se bi ye na ni yi asumi ntimi nkote ne pa ho die so ntem ma di se Sompa fo mo nka bi ma me akoko we de ye ntoni 15 million ya sam se 15 million se wo hwe koko enfie nson na wo hwe 1005 wa
enti teacher ni krachi ni no wo hu se abusua wo sisi mo na wo dia kwada headmaster no so wontu ne fo kwada headmaster school mu wo se on kanchen se ehia koko no koko dance na otoko no je koko no mu no ya ka teacher we branch ni gina mu yi me pa no gina wono mo no yeyi me pa cha odi ton o no na sa akoye me pa se e koye no ene se wo me koko no na mu se na tie oduru koko mu hono na wura ho kakra me pa cha wono me pa cha wo so woni ma de ko de ha na otoko odi koko ni klasi awa teacher ni se otoko koko no woni na chese one kind krata no sintromo dane ne kasa no krata ko bia ankan anche no papa ko apanto ka chembi se koko no krata wo twe no wan kan anche kola no ana wan sanso amani bi entime me ko kata ko apan se ofa usu koko no kono to ma me krata na o de ma kola na ko so ma se yan wa amani bi no de ni die sie ma am se me ma to ma de ma wona de mi die sie ma me de mi die sie ma me nti se de yi ma me ana kwa pa wo de go pipa de ba me se pipa no ma sizi na me ko kuma se o bete me nka o bete me se de ntema te nka na me so nya wotre na yankasa ana wasisa de wo pa me chaw ntwe bibia so na obeje aguso na nem no agi obi ko kwa man pani obo se anwonafo hini bi esan se teacher ni no e ya anwonani watema se pa cha ko o de wodi akoda no me da koda no e fe na ta na mu sisa gbeyin me da koda no 2 years ni am de koda no estatikati ya jindi 3 years ni me da no 2 years ni a onka ho was off na wonya no so teacher ni no ofra no a na ofa Asem enti abusua no de ma unua no se onwan enhwe no nte no fa mo ne bra 20 di a wonu obi anya nkonta one ya konta na kire o ye se no fast ni yale no a o de monde de so de sia wo wa ko ne ni se 1500 no kura no eni se eyesika eye influence 150 million a o ka sa bo no be ni se 1500 ni yesika ye titika no 15 million na jese koko 1.5 acre no de akoje 1500 na unua no wodo so no na adwene no emuda ho na adwene no de emuda ho ba insanity enna ho sa oburu nsan no abodam insanity na ho sa mene se onum san no abodam ndokura na jese oburu ya nsan no de koko no kwa papa no nka ka kire me pise no onum nsa abo teacher no chinchim ni nsa one kwa pa no chinchim ni nsa ana omaje koko na fila kola nsem yehwe se ye benya teacher ni won homa so yehwe no okay hello teacher memo adwomo akwa baba Sompa TV so Osidai memo adwomo akwa ba eba Sompa TV so panipa banka yeso wato koko bi afi abrante bi ayefre no masa teacher what ye me hello teacher yeso wato koko bi afi abrante bi a enkyere se koko no na ese woto afi abrante kwa bi so no woko wo ye teacher ni a wo school pon wa wo kyera de banka senior high school ewoya pato no okay ya file PM na mame na min tonyo makakra 3 aba center wodi 3 cook capsules cocoa master wodi abadwa so odofo ye cocoa no epipon apon ye tuninti no ya na empempi o se nya aduro ano nam ano hye na ye de tu cocoa na se na ye pe cocoa aduro pa dia na ye 3 aba center nupa wodi abadwa so ye cocoa master cocoa aduro na sabrei me kanfo na me dia ma na saduro no ano nam papa so wono mu a etumi ema cocoa no etumi ehye ema ho eto 3 aba center nupa wodi abadwa so a orofo me kanfo na me dia ma eno no eduru ba bia uja onan ya moja firi mu ba uja onan ne moja firi ba be ma me yo eba from wani so ye wisi o posa eno eye eduru bia wo so unya bi na de tukoko ase na obenya bia to kolina ke ba dane ba mr ba ne apidank eho na betumi enya se eduru bi na de atu koko na se 0546 107 107 0546 107 yanko tu ya de ase se ye pe clinica anu odene na clinic of the moment ya omanfo dodo no ani chim se opese okosa ho yade a na 21st clinic na 21st clinic no
ya de bibre bia da de kwakoda wo bia na obetu ase na wode amawo 21st clinic ya de bibre bia obetu ase na wode amawo na empo ya de efre no siatica eso sisi efa usrim na akoduru na akokom no orofo wanhwe yi sa ya de we beka so atie duro so anaso obi abodua efri se ye pa intrim ya de na se de AC twetwon na twetwon no hwe 21st clinic ba ye no wo manfo dodo na ya de we won hu ne fare bai na onya duro emfanka no waka dem no wo de bibiduro so etu siatica ya de na se ama ne dodo no aho atwo a ode onam odwa so na wo dia o makoba die enyina da enso aye kama amanfo dodo no na ebo abaso abibimem ha abaso body a wagye ne che otwe hunwi laboratory ne scan ne fidia wodo pi wodo befam 15 branches eno wo Ghana mem ha Kumase ehwa overseas Alpha Radio nchemo ubehu 21st clinic ho wo boase cancer quarters called junction 21st clinic ho na dan no esi Accra Dome Market sunyane kranza 21st clinic osinyimini 0540311311 0540311311 what the healing point no asaba ni nyina ne se adokotafo a wakware dare na onimte na se yade bi eba wo hwa no hwe wani ase ko hu se yade wi e de pese take wo no omo e na gibre na wotra Sompa TV no so na atra one platforms ni nyina so na wode sa healing point no ebrawo abra wo hene yire eti adwam na doctor no udushu wo mo kwasi da bia adwumade we no siampa mu ekọ no Sompa mu adwuada 4 pm anwumere no osesi so wotara one media platforms no nyina healing point enyu ho emfam film 3P garlic mixture Piwak natural health limited omo na 3P garlic mixture abadwa so ye garlic ye garlic en wachinchi mu en ode nwom bia ka ho no dofo ano ose papa omafo dodo no eni di ho adanse o efiri se wonum bi no wonpunchira wodem wo yade mu no high blood pressure ni nyina na efiri wom so menstrual pain ni nyina efiri wom so asthma no stroke no numbness no du ba bia odo saka wona na utum se etom orofo 3P garlic mixture and American for say so num bia ebetu oyade na se na dia ma deku wafuna ekese dodo obesity ya 3P garlic mixture and American for nam dia ma kolina keba Kruski heba Kumase Gamson pharmacy Kofodia or Kanshi NJ heba ubenya bi ato ewo ho 0248928824 0248928824 3P garlic mixture Piwak natural health and a day a drui abedwa so a enya asam ketwa kra express group wo frew yakon to sem yemfanko dano efri say express group wo say oni Ghana fo nhwamo da bia da se wode wo ko ani adesua na wo kosua wala tuasa na wo ko ya express group wo say wode wo ko se de be ya da tia nkwama bi no usubenya bibi e de ato aduane ama wabusua na wadi orofo Kumase obohu express group e wo ha Accra tema isle gonta ko adesua ne tamale bibiani omu ho 0249000448 0249000448 express group orofo yenko na yenko sua de sabre no ogina ho man so hello okay mofa teacher ni picture nto so mofa teacher ni picture no ento so teacher in the picture na me koko say timito koko 1.5 for there 1.5 acre 1,005 e wo Ghana ha asemo network ni dimi hwamo ya so ni di odi ni di nkomo kura teacher ni wasua nwoma ni so di watantwitwa mpoa na ka be pese metie ne mpoa ni bi ni e katre Ghana education service we obetumi ni nyansa man koda abobra no picture we mo fa ba kono we no de mofa ba kono to so asante achemba nkafo nyina behu no na wo kura ni ma story ya ye kan se Ghana ha ehefa na koko 1 acre 1.5 acre ye tono 1,550 million titisika no asefempa o asefempa papa no man si yakoya nim se ye ba ya chi obi anya ni nwia wo pesu omia no ase a kire sei wo bia anya ni nwia opesu omia no eya asem foforo eya asem a ehu papa na abrante ekoba no sa na asante achemba nka ho di kru ana wo hene na wo hene na wo wa bona mane wo no wakra nti wo mo na mane na no matrankonwa se de bi wo ho benko hene no eye na abusua na ya bona mane a
in that 2 and more up to now on from my money on from my free chroma but the chroma be free. I have some more chroma be free. Now cocoa no one casa na bako 7 say cocoa na bako 7 say but the cocoa na and the more boy be some new boy be no ye my or ye no and the chair and the bonnet in a walk funny as it in a walk in 51 and the chair and will be off on it dear and the chair you know ya book masino every so crowd me and penny dino and the chair not that now for commiswa or took 15 million and that's another person say beer in our concept one fa yankasa one fa several but one basa basaniti and the cocoa man so want to know penny and the munya no ye basa the basa needs no the problem basa dear needs and son no problem now Asem Mpe eduru baby a se ye probi di ade agya no asabia kusabia nyado wo wensa se ne fa japade nya no omo sama ni nyina papa bia ni ho no okay panipa memo akwa ababiem hello teacher nyamia ni rukwe na dia teacher ni ye obeye sa ama mebu a hyede afu pa o Simon Kwesin a wo kira de ewo banka senior high obema mebu afu pa na Ghana panifo kura nyina ntie bi education fo panifo nyina ntie bi teacher ni a unim de koto koko every coincidence ho menka ne sa de na adwe no hyeda nya adwuma wonom sa na adwe na te afa so na wonom sa no se memetu aka so dada no ekwa bi so so nim se koko no eyo no ana de no wadada no Simon Kwesin woni abusuan ya ni ye kwa emfienso 7 solid good years koko what on 2005 atiso sa aya semomra someone no Oforisuo on kwaku ma yanko computer so jedi ana mabo awie da bi kwaku yanko okay Oforisuo me dash me gidi ye se obi ati asem bi asamte achemu de yenim ohoye me mpesho so pa inimra wa Ghana ene de wa asamte achemu na we sansem we ekoso no Oforisuo on se ne start program na wo kan odo asem first ni obi ko afu mu na wo ba na to hu wo nso to hu je so odo no ho be ko me twen wo ko ahisi wo udika du aguma han so unja guma han tudo na han gwa na se unwa na okọ na to no anas bibisa odo asem na ye Ghana bi ni na ye besre lawyers a umutie ye lawyers me menya anke mu because me nim se obi a wabro ye ne ndele se ye ne san ade kwakuko post station na wabronsa kra no a ye do tu mane ti woni so ansa na ya tro wa no asem ebi abeka se kwa no mabo no akokeka nkwase asem na ene no ma Daniel Oforisuo me se eno ne yewo bebrebe yo hwade we ye ekosu abusua de na ma panya ma memu sase wunua na mafuo no ono odi wachi ono na mafuo mu akoko na se wura no enkomo be no ne wudi bomucho ai mo enkomo be no ne wudi wakoko na se ekoko mo no me busa se kokudi pa na ha no to ko se wonim ozo ni me ha no to ko na kokko no kwazo no teacher ne bla omo disika ne bla no wa heda hu ska potie pa omo de ma no se wa bro omo se kokko no bia no bla omo disika no bia ba no de ade ozo wonya free mu aye TV otoye ade ozo nya free kokko no sika ni mo bla disika ko no fa ase no ade onya free wo TV otoye na jaza botaye kro de kokko na amaso Oforisuo no wabro okay na wabro ade we me ka se fie ni ho a papa bi ni plot papa na bo ada konwa so se ena hu ya se enyane no na ne ma na omo peso ye ton fie no e go fa no me di ni papa no omo yire ya no me di ne nsa dwe asam ne ko court no yes obi a wabro de ye ne nsa anye pepa kwa asem ya kwa kodu krom ofo mpanimfo anim edi enti ne ye simpanimfo wo krom wadi akọ ampani krom hene ya sisi go hene meboa wadi akoto nanim ede na o maka fa abranje abusuafo de tumi hye o mo nsa ekwafu mo sisi akotwetwa kokko etugua no wo mu gu ne se kokko yiwu a eno ye beka so ma anye ne yie abusua de ya kire ton sa
ono sebe ye kan ni kroma igua enti saa de we nkenka branche kom beti ase sa ko de namrika ne bedwane we abusua de we te se gudie koko te se gudie gold ne wati meton sa koko to ayira kwai aya de ne sese so no so sebe me hu ade amenka wono so se korense ni sebe woman na ya APC woman full bottle kwa wakuno it is 50 million now the man no omo abusua de ne si na no se enka wompe bibi nya no mo man bibi ase de be ya nkansa no obejai sa na abusua na dwen ye omo eti when we di intente teacher ni so no akọ school odi intente hu sa hemre na sebe fosu 7 years me boa koko ye 50 million hwe koko hwe ne fe ya odi yo magongon na nne ya wati wei na no ye kan ho asem di nte wasan ba ne no koko na so mo no no masa akọ akote na wahia abusua bi omo mre ana meka se Ghana ha no wahia abusua bi a omo mre se koko no sebe wo be kira de o me boa sa de che no be kira ye ana wo be to ye na ko chi abusua bi amani twa wo mo a wo be ko na koko no mugumu do because asem bi anyira edwa tina sante kase bu am si yoyi ofosu ede ni ehun ye te ka odo asem o asem aba abusuafo ani wa ba behia hwe koko hwe ne fe ese godu na bobo so koko hwe ne fe ase fe eta brante ne de wo de abusua yi ensa ko hyejam na munua no de me hu ne menka wenka ne wafu mo no na ko atwa papa akwa bi so edum be nipa bi sahwe ahwe no ansa na ko mfiri ofie no na nka ne ho abia papa because wadi abro e kwa bi so ofosu wetima to koko wi titisika 15 million ye ne wo ka wano ya abrante sen ko to so fa ko na ko be ye because the way we see respond kasa na nka eba no na nka nya ya tem de na nka eba no di she nka so de be hia no na sebo kire ni a ye ka cho se ka kira akora na wote wanim no sa apobo nya ni branye fasan te kira akora na wu momo aye sei na da Ghana nko na sebi o kire ni fefe akora ne punishment nse edai ye transfer no Ghana nko na sa de we o ofosu me de me pesa me ka kire nwie se ye sani pi kromofo mpanimfo otie ye ne a sebi na nani ho a ye sintifu ne wapadwafo ho omo hwe no mfra ya baba abrante no no mo ne ntrase anasa sente sa ye malo ya nimfo bi mrem se nyanyam bia no de ye hu ne de ate no se wo bi bronza ana obi wo situation bi ma na dwenya ye ma ne timi de ne sa sakrata busua de ase e mo bi betoko ofoso se ne sa de na Ghana hanka busua ne o masa wo okay hello Fani empomte say Boko. Wadawroma. Wato koko bi efra branti. Masa chi. Osi we yetuma wen. Me was Sompa TV, Sompa FM. Oh yetuma TV station wo be throw bi bisa ko sha. O se wo di kambola mane. Onim aduma na nipa no ye. Na ye nya ye TV ba kom. Na so wo le teacher. Mi wo exam go. Mi wa so de mo. Mi ojumo oni me wo frame bi bisa ko shi. Na ko odi asem mo edre no. Wo mi say asem wo di brave no o di akoma ampeli for no krom na me na asati wo se me ka no tiri so anwumere de minim se wo nkyira de ba na wo dwodwo ho tina ma frɛ wo se wo teacher ni wako o chemra say ya na me panu level graph ya o chemra na enyo ne na ebibie sebe ya wu ba wiase na se nipa bi be frɛ wo abusua mu a saa ne sese ba na sebe Mpredwa Oforisuo abranti wanya ne fo e wo kwan be so seje koko na so ama ono na anno wasoma nipa mo yakọ akote na momukro mo muni mema ho edu mebi ho ma hwe wo ka akodu ba bi hwe edu mebi Oforisuo wo de mra ho ehye wo nsem ye se enye ye nkyere saa ba edu mebi so bi so de ne mra ba mumie nsom na mo hwe na dakwaji wo mu a ebe ye nsem pi wo Ghana anase abusua bim sese won oyi na gongon koko ya so ase kam abrantie so le chese wo de 50 million beto ai koko e wa santimamu a e na ono ti ba bi na chese ono soma ne yakote Oforisuo edu mebi ho no a wo mema wo fi edu mebi eye wo mema wo fi edu mebi he
asem wo etime yire ne yakọ akodi asem edum bia mo bi mfa nkokọ mo san friend ba ko mame edum bia mo bi mfa nkokọ to amafo ntie sa asem mo san friend ba ne won ko na se be se odi obi kokọ edum bia mo bi nso mfa nkokọ na sa no mana na eboa edi enti ana ade makokọ ya busua de da ho ye nwia waboro Sabin previous ne bronti ene de ima no ohwema ne bronsa no wode ne sa kwesi paper so ama busua de wato ne 15 million ade we pa ho na beti ase sa e wo kwan bi so ho na beti ase wo sa keke toto ayampia sa me wo dwomu di edida wo dwomu di da na so fa ho bai oba sa fa me se ba kwase de ka na wo hu ne ni so bi bi ase mo mi nya kan da nipa bia sebe ye ka asem hye na wontie no sebe mpe de e ka ana wuru ne so ade e koso yi e tan ofa na nya has not answered anya do so anya di fudi ade na mpanifo se ofa de oba di fudi a wonya sema di fudi se kromo na mote ye de nka bibia ncha busua no nemo ye ka abranti wo ba hamprenu wo hwekoko ya no wo hwini ti wo hwekoko ya no nti mpanifo amwo empatamu mu behwe ma wudie bia ba afuwem mu behwe ma wudie bia ba afuwem edunme bia mpanifo a shabe ye de masi kura no mu so mu sorry na shabe president tete no ya mu nananu ma mbedi ade na mbedi wo mu so ade no no ma wo enkoso sa ene na ene ye ka ne nei so odobi wo wiase a wo ni ye camera na shabe wo to kokoko na fira blante no na busuani bi besan bi ana wo na busuan pani bi amane some women were bow was him into cocoa 50 million. Nenio Pamcha Hojo. No be coto chronodia of anything. Obi coto de chronodia. Obi a quaff from Quacocha boardia beton. Send the treasures and a board ye will be a baby. Sandy Pacrono to boardiano. Yaquachino. I don't know where they are. As Rebecca said, I also may a case be a Monfassembian court. But a person cassette. First, and a court with a number for trans arbitration. A diasam. At the number of course, Sabbath Ghana Hano, and no may be a attack or Dawson or double Ghana. It will back was the kind of ruin so. So was see a can try and poise, say a Befrano, so what Jones said, and now would you walk away. Now also took Coco and Never Babus and Penny Biamania. I bet to talk over so Babusha, what was the Jimmy Bion who did engineer Coco for him. One now say I'm Nasa and Abba. Well, on one say I'm Nasa and Abba. Of also, it is a way, or be try and boy cancer foot and would deserve was walker. Yet the cocoa and the Sama, cocoa so, cocoa broke the Macra, Mamma. Well, cocoa woman, Manqua, so I'm Rasa Cocoa, me, a media. In Rian 10 million, San Crame farmer 15 million. Ah, me not make a trouble. Cocoa, so come, I'm so by many Brabi cocoa. So many yaya. No what to cocoa 50 million 7 years in na abushia net wo na me se wo shia abushia mo ye ka be ko fo mo no na mema gyamu do na yire yamfa nko ba bia de be ko na se bo bi ko to kro no de na se wo ko to wo to a yan chew etu we saka brand kwanka Ghana e ye country bi ase ke no because abushia de cocoa it is gold ene na bibia ye tu cocoa tugu na ka first no cocoa it is gold aya abushia de we kone we aba enne na bibia ye tu koko tugu enti koko ye mu na wo ba beto obi abusua koko abrante se be orenza na abusua de amase da no se de be ya wa dwe be fie tete no munim de no wakoda da no ade ni sa kosi ayiso abrante se ye busa no so se de ono no ye koto na se bibi bebu obi abebusa nse e ya mpa se wa na koto na ye dan wasi minimum o koko e 50 million ene se de ofofo so chamo mi enkwadum eda na sisi oni ene nkrofo bi nkodi ana o mo de mai 20 million ni atobi ni ene na mo ofofo so manfazia okay asanti achimbanka ho o si teacher ni o chira de o secondary school we mu nyina no mu chira de ye va VC mo de victory crazy yani Dr. Patrick Twenko mo mrasisi do be no ahwe kura no na abo time fukwa na ikoku ye 15 million koko beans no ankasa kura no se eduku olonka dem kura no mun koko krache fo no se no ne bo sai are ye 1 kilo ade ketwa bi no ene boto baako eye sai ya tutum
Yani Dr. Patrick and Komo Patrick Natural Health omu ewufia Dr. Memo Akwaba. Bibi aboko de. Una meeting to bibi ekos. Okay. Patrick Natural Health amanfo ebo mabaso amanfo bomdin. Na said de drunu a ya na MC opare ye ho ayi no. Na nsi amanfo bebu sam bi na me kire homo. Se ne mo kokoli na kene de keka ho de. Ebusu ho. Anom de koyi omo ade. PM capsule. Any PV capsule. No. Mema de ne de PM. Eno no mbusa ye. Na mse scratch na dai. Osina so unim. Na mse minim. Enti ko ja me se de ti me kire no. So ko to bi Dr. Patrick Nsa no. Dr. Anyumire de na wo ma tiefo ni ahwefo. Me das minia. Edi kai das de manyankopon. So wa na otwe kwa pa betu asun biem. Patrick Natural Health. Yaw Ashtown Emrum kageti ahono a bibi MTN for office kase no won. Na wate so me kwan na jabunkum. Kwan ketu bi na pai kosoro no. Ana kan free MTN for office na ifi baako mienu yetoso miensa. Se de wo ka no PM wo ho ena PV wo ho. Ena Patrick's Lodge so wo ho. Eno so ye de a hotel Cassia. And that coming up so ya advert. Patrick Newman bi no. What I say? No Santasi. A plu kwano so. We na me adum video bu so gu kwano so amaye. Okay. Di say kwano dem. Wo person do ka kwa butu dako. Na de enwu e de pa wo mze. Abochefo no muntie. O ba free from airport Kumasi anya Accra de mpacho. From Kumasi airport Edeba hotel ho eno wi a wo de call airport car no free nti bibia wo to bia dama ho to pa kama Patrick's Lodge omo operations ya kama bibia de din nti o empano so ye kensa o shada ho in fact hotel no de no shada boa ho a ya bomo de wura ma enti yanko aduru ne no ze ya package nti na mi kire mu okay we da say Patrick Natural Health. Yaw Ashtown Emrum kageti ahono a bibi MTN for office kase no won. Na wate so me kwane da bunkum e kwan keto bi na pa kosoro won. So do ko muru won. Wo muton agrochemicals no. E hwa na e wo. Enye susu de kra from MTN for office no. Ifie baako mienu, ifie toso miensa. Se ifie no am na e wo. E bibi a kire wadwena for number si na yini nkomo. 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 me no Oforisu ye o chere holiday okay maybe yawo ho misraw wa oko hospital doctor say ana okoye nhwemu bi na doctor aka kire o say eye rheumatoid arthritis and also arthritis too and how no try ni echi because I are when you can eno na high Africa hapa obi ntimi ntrase ontimi nkoto ontimi nyahwe onanti asebio chiwo isu crutches or the load no go pomane so ansa na watimi ananti na hwe Oforisu nipa bebre abubu gudem ana omu dadem omu ntimi sore onu asiri fie awie ni fie kwan no se kwa wontimi nko hwe edo beto fom esi bezu so waposo kwa kakewo won hwi edo beto fom entimi sraw oko hospital doctor say when you rheumatoid arthritis and also arthritis tui and dem ye ho adwuma dem ntimi nya ho adwuma meka secretary dinawe kusin nawe o transie no o chiri kase no akan wo ana osisi kase na akan wo ana akotodwo no gogro grass ebi misra wo tere na go pon de nkwache ne yeni ahia wo Ashtown Emrum kageti ahono a memu oduro bia mu yuso makase no apai no kase no odwan cartridge na awie no
atoma Osei Aboagye Oforisuo hwe onyankopon wo de tumi ni bi a hye habam so do pe ball omo ball na that the officer be na fractures na that omunya pa but why say within a short time now say Gina Park so ball eduro wo ho aduro timi no eduro wo hwe because ya carry skakase here ene da koto anamboa afro na ebe kokosa sene wo bato na league na atwam e wo sie mu odu papa nom da bia me ka hwe that time no na me nyanko school kakra wo no ho a e me ye doctor sentina me ma me yale baji ha wo school ban ya frame me nam diamrika ko school wa chiri nso ya na me bai me doctor ni di nkomo na me so doc pacho me ma me isira wa pakwan bi su na bo amena oduye o da so wa ka kire me wo su wiska na so treduro no ma me afaduro no wa tweda da no wo ye ni sei wo ye ni sei watwam wo ye ni sei na ha wo ye sei beto no bantuma ya me ma me trance na chese edu papa wo oh Asem Mpe na me ka kiro hwe nduru a oba wo se ya yesi free screen bi free screen ye ba hwe o papumudi ankasa e come with the course o pese o ho to ori o timba kasa o twedo ma me twedo ma no ne ho beto no hwe me ka no kra kire o so we ska wo betimi aba o beto me ska ma wo akọ 2 years time 3 years time na nsa no waba me na me ka kire o ska wo ho a wo ba o beto ni na di nkomo apam no atua ma no ama obekọ leta ansa no waba because the people bu you know video obu ha utwedo kwa 2 million man kwa wontimi nto obu utwedo man 5 million 6 million obeto ne ho beto no o ntimi se mawiase na ate ase eduro wo ho nesa he obetimi na accident obetimi na accident na tirika sei o ntimi ntenase o ntimi na hwe ye betwe edura man wo compare the dey be wura kase nim ana cartridge no na kansi no watuma tenase woni ska be dey e de homa be show kon sa kiri tu na asen e ti be siraw si wonya accident enfienum enfiedum afa na kase na kan ho onyankopon de enkwakye na wo tena yeni achia me mu oduro bia bo wonnom me de no ye fa ntwitwi da hwe because enkase no edidi o enyini se wo ye ne enkase no ntise anamboa baru sa atwe aba kama aye kama enyini enyanua ni papa di a enu atimi ko no ho hwe o mo wura kra no so utimi ye wo hu ye didi kama ya hwe o mo wura efu kama white eba kama enu anyini so enti mesraw problem ya me bobo su bi nyina rheumatoid arthritis and also arthritis cartilage cushion untimi ntrance untimi nkoto untimi nyahwe mesraw odankopon de enkwakye ne a o kyena yeni ahia wo Ashtown emrum kagetia ho na bibi MTN for office kase wo no na wate so me kona da bunkum e kwanketo bi ne pipe so wo o ka free MTN for office na ofie baako me de toso miensa me di number se ne tuja 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 Oforisuo me de ba se musi o ye bema obemam kikawo obemam tutu ensa ba obema no obeme bo pepepe wodi so nyunu ko hunnuam se ya na honam kekawo ebi ko ntimi nyanu nso nyunu che awi akọ dware nso hie mesrew obema no efon eye ketwa wodi nso moja pain brahezia mesrew onyankopon de yenkwache ne a
Otabra here empanimfo say nya da obotu botwe nso for yede na mpafe besiu me say one pen one asem anka ne de mema de nko na me di twato na suke be kan ba ne de me say wo ye bema obemam kekawo obemam tutu ensan ba obema no ho obema na eye ketoa oko private to chimpe business to fi obemam ba wo du nso moja pen you see untimi ngo wo ye bema tum no ri hie de kama ba bibi enfiri mu ba me see one pen one asem anka one day obi wo so ko so wi ubema do so ne ma wo ye bema tienie me see fasan baby ensuo nka one pen one asem anka because ne cases here by hospital no and the door so pa wo okay obemam tutu obemam kekawo bombo pepe ensuo furu obemam no mu ba ensan ba obemam no obemam no fo ye ketoa ohun ye ohene sibi o ntohwiwa no o sibi o hwa no men kan sa na mo betumi o hwa no ohwa na ye wo ya ohwa tumi tweko me say Bra Patrick natural health na ye mo nyesa one day obe wadun so ube you be ma say no don't so on into me ma share the catheter ko to be me okay say ukọ near the catheter to be me ma me nua Oforisuo one had the whole day we need because bi wa ye nyane be ma mu fanto o ye boni ni mfim ha anana yase ha anse na party utra no to utra no to utra no anse na do so na tima ye dey apie na less than 5 minutes we so skin we na asesa. Okay, Doctor. The number to that. Name to 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351. Na me shiramo. I say ebrani kwentima mi ntwaniti Asem Mpe Nipa. Oforisuo na ho ye de. Kama. Nim say jana dum what the sense a mu trophy no. This more the set akwade habo PTA my shoe no. Yakua nim doctor Oda senimi bi apa ayarese fe na ya kono eti sen kinken so abronoma anaso obofo kwaji Methodist book ewa no mabun samfo ne Savannah region no Dr. Frenchi eninche Patrick Natural Center wo Asem Rom Kumase Dr. APM Dr. APM Dr. APM Dr. APV Dr. APV capsules Dr. Wiase Coach Mansa su wasachira kwa no na omuna samwa no falumba na nya ntrohwe Oforisuo de bepananum na ewiase Ghana ha opa bibidu natural herbal based medicine enubrani nutan eni kohini eni nuabna ya so ne so capsule ne kama na bema unum bia ebemu agye wona so se achimfo benkwan my God na chese mu ode ebemu agye na so se sandema fodondo ne mu ode se tachima ne nkwanza fo wo no ko pharmacy chemical shop herbal shop bema umpen guase won paso bema no irishia person sabesi from se kotokone house of folk Dr. Unya PM Dr. Unya PM Osu Yobana V constituency Virginia regions awokeka wotutu uchishew watinka no eda form watinka no mayemre se galamse fon sase Dr. Unya PV Dr. Unya PV na no kosim na Dr. Ewiase Nipenti Anna Moses Entime Nukena na kubi e from Puerto Rico Dr. Mukasembe osi Mugra Faye Emilia Sikaye Dr. Atiase Mugra Faye Emilia Sikaye osu num PM capsules and PV capsules unam the whole Ghana na utime de asa of Kenya as a meko penny okoji community or pulpit so Dr. APM Dr. APV Dr. APM Dr. APV I want to PM capsules and PV capsules are not quite so young crani Oforisuo na wine so di so odate lante nate ajete ayite dubate osabute ene na ebubruja 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 your display number no I was Sompa television so within Ghana and outside this country 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 Dr. Minimasemusi Ewiase Doctor
ewiase dokru kentema doctor enye ni tipani ko bi etiko ene wiase se wakunta de beba fia Ofalumba Oforisuo oyene yire ya hwe ni shoe na hwe ni watch ya kanfu nu papa dia ma Ghana ha wusia PM capsules and PV capsules atobi benya wode mapana no do fusia woni pro en wenya blem minimum asem si no PM capsules and PV capsules okete kudade sa wono no religiously the whole Ghana eyo mu adwuma kama pass private school homework minimum asem si ekura friends at Thailand e Asian continent doctor am say taipunta omuna samwan tu kwan Kabon said Thailand for Osei Taipunta. Doctor Atias was see PM capsules and PV capsules. So who sound to say Chimen in bus. Anadun Kwakada Trotron one Tobia. And you're not quest Akukohidia. The data expire or Quadaso. And Osei Taipunta. For 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 PM capsules and PV capsules. So no religiously extra hewale. Chimanda Chumbuli Anchiba. Wele Sebe Kontomri. Okay, Patrick Natural Health na yene omu edinsia no odofo yenko na yenko saye ho yade wo Patrick Natural Health ene mani memedro no PM and PV capsules no edi atwagu wo baby etonyuro etu enyuro enya self getwa enuti no yeko akwa yanim odofo yenyina fa akon ya abrahosem asante achembanka teacher ne awunim de teacher ni awasu angoma ekotokoko 15 million titisi can be 1,005 1.5 acre ehefa etumago esuan for baby ha abriwatia Ofoso be mamenase na me sanchie tiefo nyina bi Mama G Mr Gabi ene yadofo nkaye no bigi mu nyina wono etie na ofoso be ma chicha question yes afra ni Simo yes afra ni Victory na menim konim die kula okodi ya Victory ni yede to ni din so ofoso be ma de wo ye no ho na wo hwe se de ne mase kwa se wo ye kofri kwa mu ni mayanka ne sa wonye de hye wo kromu ho ena owo sikanti se na ho ofenso nti o se ne kokko na wo ye ne so nti o ena kromu ho mpanyimfo nso no entimi emmo ne kyem so ena sabi wo toto ne pakro ena wo hu se entomago ena fra sa abusua wo senti no wo ye wonom de ono ankasa no ne bobedwo so na nke no ane sen ena amen ohwo ye woto obonte so punu mu ohwo odi abekwa ma bi so na atade fitemu ofoso be ma ade bi wo ho a na asem bi ho na wotia ya na wakoma kola eti na ya fra o fra na ompeke na ya fra na se de wato ma sa bekeka wo boso asese wo asore dem ena wasem a wo de ba to sem na me de pa said the 1 Corinthians 13 1 go when 1 to 7 one na ka kire no one necessary de abofo na nipa ne abofo ta kire makasa na se mini do a wo se mete sa yuwa ene akasa ye jeje ensa hwe e ja so dem na in case say na say ye fra wa sorry dem no wan ga sa ta sorry dem wo de ba bla pa na wo bo e de akokire Yesu Kristo wo atemu da bre no yeah flower into some wa solid demo some wa hifo etu wa fa who are you say ye ka samwa na ye penchire mu de afiri wo say yampa say nya pa so so a o say some wa solid demo obi oti solid demo no say ene ya wo bo ablabo de kire ne manfo na so won no wo mutikrum also be ma it's high time say ebusua bi ete say ye nua be ma de no won be ma won mani aye den wo so ahene ne ye fa na ne den so entina sema una nanu majapade ya wode agya wo no enye ti bonko so sabia so sabieku na makofri kwa mu ni bi na chinchimonsa e fa nye 1,005 kanisi cat is 15 million what they just akoko ya ye de tron fidie nsui se me de agye more than 7 years ni o sesen adanya amato now for so be ma obo ma Ghana mu hase no mu a ye wo mmra wo hase no mamla ye opempam ye ewo afia pe ma henkura duokunu mi 1992 constitution no ye wo family law ewo ho na wo hwa ofo so be ma wo kan wo baabi ya na obi a na adwe mu na ho obi a waboro nsa se bi obi a na adwe ho ate ana se bi a obi a busue mu no
o yesa na nneema ye basa no emla ne sese woto bibi firi ne ho a eye genuine ya na ofo be ma make chire teacher question say baby a wode ne nsam ne nam no baby a ba bedru no ontimi nya ne ho ni sempanyimfo na wonom ho kro ni so no banka ho no se wonom ntimi nka asam no na sa ba bedru ha se no mu a we will make sure say sa japade kokoro na be call rightful owner na nche back na yesi obi wonim dia won say de onim nyansa no sebi onye sebi eniema bi a esese bi tipo nkosofo wo ye chechire ni ede aba na motuo ena na se chechire mapa na wo de ma won kwada wa nkasa no mudidi wo na ase a wo kire won ade yese kwom de wa yemfa yensa bienu ni di the first time wo ye your friend is say teacher ni a wa bakro mu okofiri kwa mu ni yese ya de dom e de chichiri kurunte no ase no ba ase no ma yenye yimu wo ga na ha se no ya fie nyina yese ye nyina ye anuafo eti sa wa ba ne yese de dom e de chichiri kuro ekromofo agye ofaso no mo na wote a yenye wo no bonesa eti ya ka cha ne se won kono samra biem sa wasi wodi mo mrade a na ba bia okeka ko na sif se abrante na wo tokoko na nkasa wode ho no se teacher na adwene wo from e chance akwada na wo tokoko wone ho no se wode wo bonso so bia ono so na ne nsanom no e kwa ni mo cha abrante ne de no se no ono mo nsa so no ono ma de foforo de na ho no ane lie but ya ka chance de wo ye no enam kwa mu dwo ho ba bia enitre enikwa wo shada hu asem no kwa bo no woti asa kokko we ye si we ene kokko bag kra ban ya sa tomu na waji asase we say efisha bese ensu nie na 3 years omuso mo je wasa to so sa yeso wo ye wo yire wonsem pia ye bum aya so ye ho agema no wo ye ho mesem pi so ai be ko de ajaw wo pam wo hu fo so a wan hwa beto ne bema aya so wo mo omble na so no yese abo woni tire no onyankopon ene yedey ene kuma no kasa de ma no nti ye asem Mpe Nipa dwumadie de ye wo ho sa branch woni na busua no wonom de wo masam aba ne ye be ko de age wonom na sa wa asem na wudi di wonom no enfam na kwa mu baabia ye nka no north na sa ye nka no south ene on ka no east na sa ye nka no west meti ase kula yenye ye asem wo ka che obi akra pa ebe de wati ase eti ya ka cha ne said woni mudinti no mo ma asem we say no ekodru pempenso bi a wa hwe ya wono akasa ne dwumadi a wo die no krampo no ebe kwa akonya sunsu asobɔ na di ama no emma no na baka akire so sanananom na entimi mpagya wo ho a ye be hwesa kan constitution no so no ebetimi akasa de ama nti ya ka cha brante wa beti age na wa wetu asem ye di akira nante ama yakwa akohwe kokko mu ho eti ya ka chom se ye ntia se nom ene ye ka de ye de na krata ya wode ba ye no wono mo sa ye no sa busua bi wa de a ana sa japade na so ba akofo kwanta kro ekogina wo sa wo ton na wo ton se wa hu nyansa anka sa de ya busua de a enuti kwanta kro we se nye ni din ene da sa so na said bia woni chafa bia na said BBC animu na akogina mu nipa ba akopɛ emma wodaada ne sa wo Jeffrey sa wa hwe a oboboka na we kura no wa sa de busuanika efidudu a wo ye 1005 no wa a ye bete ne de ne fa so no esi ho aka ne ho de ono so be balance abusua no bo so be ma ye be so be balance ne ne manyina so etimi esi na akwasa kwase ebo de nya de be so so e wa ha se no medase okay enuti asisi sam ne apu no ya na empimpi no metinsi ya na me ho mete kura kwa 1005 de koto kuku one in Africa the nation sanka Vozo be ma radi nchira wa na adwuma pa wo onchira yeni na nso so vozo ngomo ntimi hedo ni bi kase enesa botaye ne se nka papa yi ba na wo so de ni nua na odi sanse mu ne betena se ngo no ani nua ni timi chirim yesiye ene ne yakobaye because abrabo na ye bo betuma ba se pressure ohu ni nua no wanka na ewu meaning si people ne so 1.5 15 million na she people ne so dia ene meaning e betuma ba se woni waje borosa ene on bedu ye se de nsankoro ya ye kan wase no hu nkomo obedie si people na omde boy no timi gi free mo na she so 15 million dia ni asem na de yetimi to aso kan ne yepe we ni people ne so sa na bi o masensan se wato we da se bo na amaso a o se yebuse ni ne yie se bo se na ade man nipa koro afi no koda nchen a na akoye oto ade ni bebusa ono nso so se 15 million se ni aye kan yampa inkobusa kurumho 2.5 ana
so kuroni plot 2.5 there and you say plot no 15 million ampa wato but koko no kura sika we ato plot unto koko ka hu sika we ene enye van ye to as 2.5 1.5 acre e say plot no bi adua koko wo so na wo koma 15 million say me dia to koko krachi ne awunima dia ko school adu akiri say ma to koko na sebe ka wajimi kura no anka de hunu say 7 million koko stand times 2 entino wanya aboroso ko mu be kan wo hwe na man pede pon asibire na nka asubi aba nanso obakwase yawo Proverbs 18:2 was okwase ni hunu anika so obeyi na koma edi onwini we ya medwini nyina ho obetwa amana kwhye mmerem na afi ya betwa be amano oti hunya asai uye omumfa we ma balance omo na afi aye basa wa asetina mu ebi so nka busuye baye onu omu kani ya nka bebo wa brabo enzo wan diaze obe ni gidigidi sa amana kwfo half for the abre no Vuzi ya no to nchen koko we yebeje ne yeje aye mfa ma abusuan Asem Mpe Nipa yebefa efiri se abusuan na akura koko ni hia omo ye muja se abusuan oma yeye sa na wado 1.5 acre koko na wunu akọ nsani na mudi eja ne se onveni din kakra mo no mo hoto mo ni ni yo betena wodi asem oye adwuma bai ne hoto ne sa na omo makawo abusuan no mo ju omo sa na akoye koko a wona nanom aya ato o ma mere bindi koko 1.5 acre odi ama unu akọwensani amunim zo ekọwensani se wono ne yese wo mfani di koko 1.5 acre no wanya bi anto na ji asem bo de betwa ne ho etimi kode kampo se ne yere yale okope 50 million bosia enu nto de koko a che obi ji 50 million ndi akoemu am wo busuan dimunim zo ni dire dimu am plan de ade a che nipa we nsa munim zo ni dire anka wane nka koko de nyansani ne yedija no a anka mukura mo kyere mo na mko ozu onya bosia mamo ana sebe ngwajimi aburo so ho ano ka ozu ohunu se ne ma men koko krachi bi ho na men kwaji 50 million bosia because obehe koko no onim se de amete amenya de ama no uye de koji jani wo na wakwaje bosia nipa be ne sa akwa no we uye de yi atemni de firi nkomom sa akoya no ogina koko ya sia na banta za adwi uye de yi atemni de firi kasam nyansa be na wana mo otu yenim ni abebe ji aferi o se di echirechireche hwesiri koko yesi aso ne nefe na wo pabusi anka pesikani o kuro mo kura se koko no anim se o na ahweso boso na yeden ya afi beduru bete do mo iska aka na afi duru a o mo kokra che wo kwaji iska da bia eduro di wo hunu bi di akwa no boni trimpo so wo ton nya ne hona na akire no na anwachi no akapa bosi a tija ni ri bosi azai o pabusi a tija ni bosi azai abraye koko aduma akrache fo na sigawo didi ya na badi timo de ko do no na abon tripom so be kom yen chine ntrazi ye no waje 150 million obi still and mi to koko ndi ba no waje no ene wo twitwa ntroze tv na mnya film na wan no do wode ne tra nam koko fo no musa cheche na ya kasa busia bi wa no mo amre because dada na mulle no wa fo mu wa na ni ba na ho so ansa na mo ne be nanti ya ne na nanti o se wo ba ha nyina nka atwene ba ne sem bisabi wa yamuso no ayie no wonchiemu ni nkomo yemi ante nkomo no ase because am aka ntazu 50 million de yan krata ma koko 1.5 acre sesei na koko dua yi kura se de yasi asu ye kan ma akoma du na de pabusia 50 million kwa du dimi vanye ngwa na ahokyere wo so ana wo hiya wa no wabodam endi asam no nyame desa ye domo zukwa na yenya ni ya na ye ho no ye beka de akire mo but omo mianhwem ye ni empa asam no puma sibile na asumdie ntimi ma ba teacher no so officer sa na te on kan hunu se beje wo ye de akoko na nya ne de obesa de akire kakura go 7 years de watiati sika wanya no obefe age ne nsi ho 50 million nsi ho afeni aka nyina ba a ye frɛ na wanya kwan keka nse mu no wo kyerɛ ni a ukura ni mudie ade duru ba bi se auto bo relase na go adi ngomo na ma na ye de na ye wadanse ama obire bi akɔ foforo beba ya frɛ prokukukuku sa ne ye cha betia ya cheja wo ebrigugu akasa basa akate no ne ye kyerɛ ade wo secondary school ubi akɔ school wie kura abotire nyina pe wotivie ye mva na adwuma we anya secondary school kwan kyerɛ ade ye tua ne ka bosumi mienu de waka bom de atoko gofuo tisika aba ne ho vozo ye fa akonya we so nkanche ni anwonafo ni binum se ebinum buo mo ho ebinum di won huni ebinum so di ba bi o mu fire tumi ni ade a wawo no di nsem saafo ni nya gimi no na nya om kuro mu kwa na duro wo ye nkanche om se nya om kuro mu kwa na duro wo du di ade ye onua na ofisa nya wa adwene wo no kure edi tuo
Ndi ya omo nyene sa de no ase ba bia mu fie no ye powerful ndi no ebinim edi wo huni toto o mapan ye ena binum so de no abo mo obekom so nso na ni para me esura musu o ntime mo ni nyina no ndia na wafa ye onko mi krom bedi akona me maame koko wampo kro onko fa obehunu se eburo bi che eduro babu bowi de mo ama wa kura no ukọ eduro so kura utimi ngaza no wayi wano akotu obi eduro eno no mdi hunu no musuro na betra ukrom wo koko no bi 50 million about 7 years no wa ba betra ya ni mo e be ga dire de enye dey wunya no bebrebe mo ye dey wonsi fuafuo ni nyane de amo nzim we obi wa ya buno obuna no akọ report police station na fumanya kwan ko ka asem no bi obi wa akọ aye nsom ba buro no kọ no ho a wono abekọ akọ case no na fiato nzafrada na obo no na case na start adi ewi aburo no ye bo ka wi e beju kokọ ama na de bi atua ka no na waja no anam kromo na tu no ade na ho wa akọ bi krom the 50 million ko to 1.5 acre plot to friends koko wajimi wo go chira de sa na e chira de na akora ba ko be ko school fees mo je say aban kura ka so watwam no madi die no kura mo fa won de wo mo nkakra say ada na ya ne ya de ma ne nipa ya wo wi asesa okay edi ofoso ya de anu be si kura no mo busu anu koko ya ji ye mfa mo omo mpe mpe koko na muntimi nyama wunua we se koko 1.5 say yes wo mfa ni bi sesei munyina mo ti abrojire na aka ono nko a ena oye mmobo na mo so mfa ni di ana abere na mo mpesa am na fuye bi wo na mu zo no na betima ko nguru tuduma na mo ya dade he nenza gogoko kama we abusuya bi na obetena ze ko wenza ni mfa gogoko mu awe eni di abra ye mane nye ses bi kura mane hu abusuya ni wo ho na oto wie 7 years afa na munya mu diminike ko dia jezezei di command ye bi wo mu ye ba ne di bad akwa na gogoko no be free nenza enya ne dia okay bagafo akasa na teacher ni no ena mene ni wo bika mesre at the very moment ubeku school na obekira de no makrachisu enye dwuma na nkoda wo kiro mo ade no se dia asante kasa no beka kiro se de odi akire esua de odi kanante no nkoda wo kiro mo ade esua ho anwumere teacher se free wi nkoda bi kureti ewa onsem fata so gina omanim kira de na Ghana Education Service for no an dru bia e no mra samwa kan no teacher ni akodi bone punishment as e be transfer no subject be no kire ye hu de wo kire adon the day ye be exam se apo obegini makọ kire nkoda no be kuma mra ni o kire eto mo be ko university no ni yi o modia eti mesre teacher ni no mo se friend say teacher ni din de say Simo Kwesi unya de oye no na Asante Achembanka secondary school head teacher was headmaster on kanche ne dakoda ne say unya taba asem no na hefa ne de 1,550 million eto koko 1.5 acre hefa police station enti busa brantie se asem no ba ye no dikro wo hene wo banka ho no makoka ache no yeso wo hene tenkenan sa hene wetimi edi edomanim wo bi ahwe kuro no so wasoda ko trankan eno kura de ken ha bi a wo ye adwuma na wo ko ahwan na ade wachigya no yesi anwurafo hene wo ho ye kobo na mane sasrasa anyoma bi moyefo nyoma bi moye mmere no bi firi ba bi ba yeso we na yo hene na hwa teacher hwa Kwesi no to na onya de o chekere no no fa kokoo ni mabusua no ansa ni mu ayeden yakọ computer so dwedi emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research
and Treatment Center in Africa. Bibrim Hano, a bini baby, I just 21st clinic in Kwa. Woman dear Bibi Drew, and a beson, I don't know the machine I come home. Aya Sabia, Yarabia with me the corner, my dear Pakua, woman Gidi, Womupano, Aya Siatica, and a sokun so the qua. Diabetes, ne hypertension, near Denia Day. Ghana have a beer or more. 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraid I'm in the call. Men crata cranny. Hey, and me ma connection man for den kofo sika dwane when you tell di musano. Oh, Express Group Adarmenti, according to IF4. Opeso to kwan kosiandia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Sua. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu person to kwan koye jumansu. Obet me do wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention your Kwai Kumasi as a labor runabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashibi Girl Filling Station. For more Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yanyimuno. Yanyimedu yesuodu neza shansa. The man in the Burukutu ginger yes a dash dur in the kekedu neza she. Ntisiyehun ene nyimziana na no wode she dunsan. Onu na yeza ye Burukutu ginger factory foforo no. Sesia Burukutu ginger obogodu nyina na mabe free na computer sim. Why Burukutu ginger ogu session jajaba. Burukutu ginger nyina wo chrome e drinking bar wa. Bisema wo Burukutu ginger 750 ml core. Oh no one chemfa. Or your Burukutu ginger cheers. Nzo wo so now way from the bottle. And now you sash a core na fa posotano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger very means you. Nomunyansem enton ma obi a wonye mfi dumotwe ana oba a wafafuro saa adwadie nkratoi edi ahwem agye atum se eye die se wo pantade papa eye classy ebe fatal na ne bo no da fomu a ene na nhwe ba bia se Sakoba boutique eton ma na mema ntade de de kwa yie party office wear hodo se ye suit na wo pe ladies wear e ma bags ahodo watches jewelries ama wo perengana e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na wo tuadi na wo hwe se kura de wo de abebomu aye 1 month promotion enti wo to ade ba ko a what 10% e dey free so the mount we ya kwanya abodie matufuo ene mo amopa ne nkonkrato Sakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo da biara da hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244 797215 0244 797215 Sakoba boutique entade papa perfect. Say I can no don't you. Let me say baby. I take a fall baby. You trip me out of Jerry. You don't know how many. Oh, okay. Mama ya numbi na ya moko mo. Ini epe mema ko monabo. Ahu ofe. Aha. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters wa. Oh shit my na yero. Hey! Lawson Dire Bitters. Cheers to Lawson Dire Bitters. Say, Numnyansem, one time many power in feeling watch and says I think for me. FD, Aji, do the graphiatum. And that's how when they share comfort, not teaching hospital. The
ne bia nso de aduru de agensem ho akohia se besiesie ayaresabea mana fa ne ntoma pa efre bio mana se bia esese nipa kokogye ayarehwe yura asantehene otumfo Osei tutu ababio ede ye na koma so ade se besiesie gi ama na chen kanene nimpo and then it's ya was here fiti aseye so and now uma me see the babu magic uma me one place is magic achia esa magic so ye de kum ye nsa be be so faza asme da ya choose say no ma me anya amreni anya ya ga ba de we say down so before the when you boa say ni hono ayaresabia ese efata ni dimu ankasa nanso yankote adrumra enwane ahanai ebehie omo a ansane ni swade mu we yabem ikakra fama ikakra faboa niya eyama yenyina wa na otumfo hill cat project enye bay obetumi afasa akwan mu biaso edi aboa yako akwanim asanchecheche bako enso atachire ayede ebram an enya asam ketu akwa yeni otententu bafo enne ya boyen tabam yenam soro yesai enam fom panipa memo akwa aba ejo papa bibi aboko de yami adum ye fra wo sei pacha fra me Robert de Robert Ajay free hin na baaye atumi fra tonsu Kumasi atunsu wakosem ne sei wo de bedaye pacho biwe SHS nana me pe adwuma ye nti 2021 na ehia papa bi no se obabo ma manya papa ye frɛ no sei na ehia no pacho de Mr. Osei a o ye adwuma wai ajuso fire service Mr. Osei de Osei Bernard ni dino no pachani okay nti ehia no se obabo ma manya fire mu kwan nti emfa scamra wo na aka chese wo pa adwuma anaso ono na ka so wo adwuma ho mwa ode beboa unti faskabra ina ka se pa adwuma no se obenya fire mu kwan amaye okay tuesika say 10,000 100 million pachani so what the ekwan be no obefa so a wode bema mwanya fire no mu kwan wode koto form so ana wode sika no ye den no mwanya kwan akoye adwuma Osei protocol. Osei dey protocol. Sai dinu kwa na midwa wo Ghana ha sa protocol no. Sa protocol no na se wo man no. Na ni post ni sai sa fire service ni na oka no. Osi your friend Osei dey. Osei Bernard. Pachani. Ni position ni sai. But me say that ni position dey. But the man say no see fire service ni e wo joso. Joso me no kasa sesi e no odaso wojoso o ye adwuma pachani o ka wodi sika no no adi mfidodo sei ana bosume sei be the man 2021 ake fa ya na kura no ake atua o ka bebrewu adenti na yemfa o dada na ototo so de no waka kire de no abusa no na anu ye be no de ama wo efeni bia na wo ma ye mre enya ntobo ase be ye ni ade bayashina nima nukwese miko skunti no mu training no kura sai bosumi nsia etutititi mfie mienu kura firi mu abrante kopase auto ache na ze say wo say munya aboten da benda ontimi my time kura o feni bia no ka wo si di ne de say Bernard sabe bu fusa no edi mi ntimi fa ntuma madwene mu wo say Bernard pachane etu ano bem edi protocol be mi afamo ana no mo ye nipa sei pacho me nkwa na de me de okoma no wonko a pachane na mpempi no tabusa na de asem no ka kire wo si enya abotre na ewie mankunim die si enya abotre mfie mi no wate ye kone no semense ba clinic ntwetwe komomra na ye yempusu na homa no mo abotre ni benya ma no pa pacho 100 million protocol
na me pese me busa se onu akasa no wo se Bernard no fire service dwumadi no ne position kura ne sen o timi afa nipa na atiefo ntwam sisi ha ama me ne wan se yade nipa benya wa yade kuru ya na o yade a fa ko ayi betumi tu ya se yade na se dia ma cement seba clinic adokotafo wa doctor memo akwa aba ajusu nipa bibia boko yango pardon biasema nyina etie na da bia basobode na omo frem nyina no omo boss men se back and say munyuma fe efrise mokasa akukoduro so do kasa akukoduro so no onim de tia frise di frem ne bi beto boa boa na na esibo so yes infidie di mu obi e infidie yes mu obi papa doctor de na o ka chere tie for me ka chere tie for say see crowd enya referrals fiadara sabia ho so omaye nhwemu ye ho chese eyanwa yi pa and gentleman ba ko hepatitis B virus na hanepa for you na first of by na 14,000 viruses no and no ba wakati na ni agesa in fact shepe one day na bebo sa testimonies ni na for you say be 1057 adia na 14,000 in fact that you say adia yina na ai deni ni agi pa enne ya so panyi ba ko a no kwasem say nsisi pa enya asengetwa employer consult room na ne na so ni mu ankasa ordinary ba for you ye hwe ni ya okono ono atumi ko tell ani cry ya ono de sato yiku mo ko bi oba ni adjust no che so ntumi nante in fact enya sanketwa ejebisa for semester ba de se da muti enka no enuma panin sempe koso no ese wani ensese be ka chewo no ankasa hu de ekoso na adanse na baso boy ba no ye manfo in fact adanse do so amaji ye select bi nye be bon obi etie de ekoso hu de ekoso semester ba onti na wo hwe na utie ya ye na message digmeni 0240 61 60 61 0240 61 61 afi 053 0123 996 Zafo na machine WhatsApp na mabet masani akasa wo so na etua bo. For so ne conditions be ba ya me hudwum pa stroke. A man for ba pa stroke na mebu do so pa obi o 32 years 35 42 in fact youngsters and ba se mensa omi stroke ba in fact na esa ha me pa che say enka tete no when you call retirement 60 years 70 years be nei mebu na nya stroke doctor na no sa no e die na kofa yes tie be kan wasem pa mpempi no gel di ba ko 35 years for you the pressure kodru 215 eso no ade asenka at that age na kwa 120 no for you enam 215 just a double aseno so nam 123 just pressure na shoot pa you call the cholesterol nya asenketwa onse na nipa didi anwane sade ne namahodo anadwe didi drinks ahodo nti enye easy kra na mpempi no se stroke ne ba so for you anka na ye be ka wonsa empo speech ukasa classes na eyara de ha adwene se wo hono a atano so chinchia boka no apa ba afedi ehu de onye ba semensa wo ba ye betu ebo ase aida no we kra se ye city scan ha adwene mu nti no because hana ho kan na ha adwene pa na ada se ntini pai anase moja nko ba bia ese di moja kono na ho na block na fo nya stroke e wa adwene na ba bia control pe bia kwa ni bia na affected ne basa for you se men ye ni say ye ma unru no na fe ye fisioni massage no ho de hia pa aromatherapy ni na ho doctor so be hwede ye koso say ye de ba ro nya ma ho be hwede ni na na mo enu gusu ye adwuma pa sanchene fi ho banya senketo afi for so we na ya chio de bedin de no because when man control diet no eni ne na betua boma nti na kanyan etmedi akonya mogina flow yi no nya atenkane ade na problem nti wona ba ho na dansa no mudi na no branch back fi nkoko chese zi oso ye adwuma stroke ano ntumi esi wa sorry o ye adwuma a chese ye ni age osa kwa no spanti so he na wuti na o pressure lady ameke for so the whole officer be we ase on checking the BP crowd in the officer checking who say what's wrong no enna afedi dey stroke na burn no ntafe na eguso aye bo ase enche bi betumi asan kenya no asan etu na mo bi nti be say o hwe na o pressure was stropa diabetes how do glucose was so yes when ya cholesterol lipids was sade was ra semens aba oba di mfidie be san ye confirmation na Sompa de omo kan te sana ye wi ama onuro na fetumi aba de bia ye adwuma obi say fa na ye wo ya so kore mampon
we Kumasi fie ne wo asokore mampo Kumasi fie aboabo ne ajantem bebi ekuma ka secondary school no ho mo ane wo do asokore mampo a bebi ora bank opposite pe de bia ye adwuma busafo agikwasi adanko ane mo ba ye behwe ne abo mo ho atmato afi wona pe ba no nso no se de ano enya banasa mo aba ye de bo amfo yi papa scan ahodo aye test ahodo aye se bitmehu hormones no so what me tukosua awode ni mu da ho sometimes can infections got me hard dream emma I want to ma me pe no ma na no ye obi sperm can na emma no quite me nko o do ne pao first dos but o muntu mi to mi kanko na say enya de bit my hwe nti basa agi asan boa emma sperm tunya hoɔde tunu ekɔ a bit ma koshia kosua nafa ama bia kama say also how glucose level na cholesterol snaya ya semens abase be hwa abom wetmato nti braso kremampon ne hwe ma honto na wonso ko di adanse for so nyame adom say Mother's Day ne enche neba kwesade ya na wotwe nti di program bia ye de boa be hwe ma no ai free say tai free screening no nti we ne ben 8 9 10 busumi ye mu ti na wotwe we nim kuada ya wada ni fiada ye be hwama ye ma me mo hini no ma ye be hwa wodi anim enema ta ha my infections white ye be hwani nyina ma free of charge ye wia ya boa am counseling ne mo ye hu bia ye bad advice with mato drobias nyo no betumi aboa wa na fa wetumi ato na oba register is 20 cedis so de betumi assign a follow up na fa wetumi aboa nti be want so wetumi be mount through e man ye say Mother's Day ne de mam ye de boa mo na msumpum de etuma gina brand be check your pressure or sugar ne ade ye na mesni ni 0240 61 60 60 61 0240 61 60 afi 053 0123 996 na message na WhatsApp number bit me din kuma faso na etu no abo akasa na fa abo for so e ma gan de kakra to aso okay Dr. Gan be me kakra so for so be ma be tell biom na ye kwadro no so no ne bi free kan buy okay na TV station munu TV station bi am ko ho me wo na papa bi ura bi ba ho okay na dance ya obedi here do nyansem kuto anu den o se tintina ye ma kwan no nko TV no so bi nko bi dance de agan na de tene say edro na ye ka ho asem no so obi a no obi nteda edro ne de Semens Vital Herbal Mixture and Capsules Semens Vital Herbal Mixture and Capsules na ne mra ne de agan no na ye de na ne de na ka ho jiw tu okay na de ye kan say edro no so ye bema na sabi obema ne munya den da bia go sabi oni oba krasia no na obema na adwo na esim obi won so abema kro ya ono aka so kosine ne asisia no wajem eno na ya na ma na ka se 2 seconds no eno no tumrika na to eduro ni bi na papa na me ka no ho asem no no was at bia wem sexual weakness no wo ho eno wo premature no ti sisia wo de boss wa na odai ya na me busa na se na eja na umfie ni yesen o se afi na me ko mfie aduanan no mu 45 years na me koto eduro ni bi no o se krache me dwonso kra na mbibia sorry enti eduro na ye ka ho asem ne enu adukura ye bo ho dero enti se utie me ana se wo hwe me na ye bema na sa tibia we wo mbia me pacho tumika na koto eduro ni bi sanso na ebia bema no ho ayeden pa da bia on de ni kam no timi twro wan no pepepe da bia na bema sorry agina so nanso ogbo adwuma na adwuma na nse den sipin sita saafo ni nyina ntumika na mkotobi na wo ye bema na u prostate ene u sugar e wo soro ana wanya infection tibi wo hu se wo bema ne da bia na efon na ye kitikiti eno no freyen na ye ma waduro foforo mfa nka ho agan no ho na de hwe de ebesi aye na watimi abo adwuma kama pa afen so ye oba atenka de atenka pa woni bi umfiti komun so ndema nhyɛ da nsisi so yie me pa cho so tumrika kotobi antina na se emfa jiutu no fi se be ma na eno ma no ho ayede na so oba no so ama watenka no afi sama umfiti kono ne mena sisi so yie sanso na sabi wonso da bia kuja na ya hu se muja muja na ekọ hu sa wonso to aduro ni binom wonso wo de ne ye oto ase na twetwon sciatica ne wonso koto aduro ni bi
na sisie no eno ne yesa aka se usisi oya na usisi no enya accident ena onya na bia odompe bi mu abu ende se dompe mu budi a eno ye surgery eno nya durasem enti se nya sa na mum yade ana doc e ka ho asemi ana se wo wadwuma no eye ntenase adwuma e nyina ho wo so kukuru wo so a wo de fa hasene ha enti ye ja usisi yade sa no ne ye se koto aduro ni bi na ye de ntiato na to so de amount se de stroke e was semense ba clinic aso ye de ntiato ato ho no sa pepe uto na no maduro na be e fa pe no e wo so usisi na ekọ ye ne enim adukro na ye ka ho asem no na de adane ye be ka ho asem nkofo e twa aduro ni bi gum na sisi ano ya san hye aduro ni kena ye ma FDA for buy ho a ma be hwe bibia adukro na pepe na ye seal na ye de aboso no e na sesei obi a ntimi nye efi se wo obi a ukra smartphone uto edro na so utwa edro na o scan pe edro no hu niam nyina advert aye o TV so ne ade nyina ba be go phone so pe FDA number eni bibia date aye de ye edro no expiry date ni nyina be yaba enura ye keka bom de ye nyina ba be go phone so na wo hu se edro no original e na wato no eno ne security measures aye de abeka ho nti omo amoto edro ni nyina nhye nso ma en se de be ya sani pa bonfo a omu twagum no na onso sani ma no tuntwa mayen uta fe number no ne ma dosage be ma se de obesi anom no ene obi a ne sisiye ne ya ne nom ne nyepe ene tu frɛ ya ne ya ma dosage ne kama na onso anom 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 61 60 60 61 61 omo pebia tu e de agu omo store mu enso mfrɛ 0205 57 35 55 0205 57 35 55 uwa manone ubetima frɛ wo Ghana ha wo frɛ ya ye betre store a ubenya bia to ho baako na so watimi anom na so ahode no etimi asisi no so foso be ma wonto aso no Nyankopɔn okay Spencer ba clinic ena ye ni adokotafo no atwetwe enkomo no aduru beja ho ebegiwa atrema sede omasi akasa no na Mother's Day no de omode ba no kra no omse omoba no ma be free screening amama ho no eye mefe eye makono kra dodo asokoma pone rural bank no ene di mfani mu yenko na yenkoji ayaresa was Spencer ba clinic na enyoma enkonkan eno ti abrantia oya ose de tobo ase ose nyanto wase kosi da ben nyanto wase kosi da ben ono ano wakan nyanto wase sa enfie mienu Bernardo say nyesa pachane MC afo ne photo no amfa ntoso Bernardo say no mo fa ne photo no ntoso wonye na adwu so betueska na mfie mienu de adenti na ese o ma mfie mienu adwuma ye de bosumi nsia eco training na 2 solid good years nyantoboase da benda na branti obami afa na adwuma na ya na me nwanwan se obi wo ye fa na adwuma woni da capacity se obami afa obi adwuma na nso mo gigi sikadie saa na no bi adwira get fire service ni saa oba basia ye wo hana ne ma me discan buy ene se adwobrɛw ense hye nkoanu anete munya ne kasa kyerɛ na moma ne nya adwuma hwɛ ka de ne de se keyi na di sa panimu pa bi wa adwura prisons protocol semia sikanda so hyereto amene na na sa hwe de bɛkɔ akɔhia adwura man hene na me na me de asɛm na to nanim indi kokɔ ye nanim sɛm ɛwɔ today's radio adana mudi protocol ɛsɛ o ma no ni nyina akɔ kanfo ano no mo se bo aba ne din se nye saafo ya kra ebeka so mo pe nye protocol fo ya ebesa ka se abantu mo pem anye so mba ye kire aya asem o my Ghana producers mo ne na di nkomo di asem no kan nkomo foforo wo ho ya konye kope mizo drink
ene 5G meza no bi na aponto nya badinto no mizu ene 5G meza no ebebo apa manager Daniel ewo 21st ken ne kodofo yenko ahwan overseas yenko pemizu ene 5G meza no bi because supermarket abawa sister sewa wa no manye ye mami we amanfo to mizu ne 5G won ho papa mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa mizu 5G meza ebusu se cha ewo ho na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi VIP car park no oni no ene di enhwanimu omanfo bu fosu se ya mizu no okope biato kopo e mantamu so a omanfo dodo no a ebu omonum ton efrise opebiato a kwaku akire ho ene okwa awonya bito KF Kinju Enterprise ewo so amheya woni ndom hotel no ene di enhwanimu mizu no dodo no akwakodi ni ho a eho ena amanfo fo no doso pu ewo pamango abruse ne KF Kinju Enterprise ena mekanfo na de amawo aziblibo sonkalu kagoka eye togbe ahaban keke orofo wo firi beniu obeni no firi ba yo wo se omma sunsun boni bia enta wo bido ewo manganem gese won tuana mo amane ho wo ma baifo bia ense wo nyoma tuana mo bra wo se fanadamfo na fanadamfo mo a sunsun nyuma bia da etako no togwe haba kekese obejo afrisa emponchenim kuma se ejoso afijase akwantepon so no meka chiro se kafabon wureka ufa bowreka osu besi obonfa hospital junction yesi wagina ho a frema me de betu dwai na togwe haba kekebe makoda no aba be 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 Nina eye togbe ahaba kekenema esaye WhatsApp entino uye audio a fansan bonkum no twa fatu zeng na eye audio o shon sene mu a hintasim bia obeka ade acho na moatoa so ade afiri ho ye hwe se o se Bernard no ne ni bi ho ana ibenya ne ni bi atie no okay technician se me hade wa hamame me hade wa hamame na nabrai na ya semu ya sem papa Bernard was say ye penene no tie ye penene tie okay okay yanko fitiene na se preko fire service ni Bernardo se on production team ni ne twetwen komo yanko ni nkutie no
Okay, Sabri Bernardo says, Sikom JJ and Aquada Pussy Asem was central will be any painful in him. Now was cyber fire service penny bidding either. Now, sir, I don't know, Ninsem you knew how on protocol semia, while you your mom Fusikas our penny was just so fire station. Now, Sir Bernardo say, or Jisicano, or their comma either no. You will send Sika someone or say or Idaho. Now, I brought to the Sika comma Idebi. I brought away or the Sika comma Idebi. And it is Bernardo Seno on that TV no so. What job is it? 2 solid good years. So, by me up and a juma. One some good training 6 months. Yet it in free move. So, bet me a fano. I'm not someone. Of course, you are more facade, myself, honor Yajuma. Or a friend say, and just so is the only number Msikijitia. As some I can and then himself so testimony no maybe now. I am Guasie. Ninty the Ebetragana. Emma is a strategy in the Pebia fa on the Begis canon. But Munya so a penny panel. Siganusu could be a penny panachano. Now some no crowd could descend. As some crowd could dear. Me met me baby, I won't meet him sick among. Asem Mpe Nipa jaga pi ni jimen. E jimen na tu okum taxi driver. Ade na echi jaga pi bi. Edu me bi ahun. Nipa bi kuta mo ntale bi ya hyehyɛ. Edi sisi nipa. Na connection. Wadu onyankopon aboa ma wadu wanya bi wa hyehyɛ. Wo hwa no wi kama. Ose e papa frifa o. Ba mani minyamfo se. Why ya picture beda issue or you know what's no hell. Over brand is come. Fire services or one summer yard door so hard to do. This I know baby G will be Sika no Yajamano. And I can was him this year. Now then I was Wagana. Any prison officers for Yakupaya Duma Modu Wapasi training. We are Juma. And no so connection. Fasika met my for over the back. Akwaba na fa so afa nipa. Je so akobo DB we say pani mu bi friends. Aida. Ono so pani power. Ghana for pani for munti fire service for pani for. Okay, ovo so the man. Okay, ye konye kopa bia no bi enom bia no doso na so de mekamfo e de amawo eye club beer. Eno nti o manfo dodo no asem o kan say bia de eno ane club. Orofo bia no ye on last size so ho ene e wo medium no na o de opa bia no eye club beer. Bia de eno ane club. Wo didi apebinom na epe ba kusi ho atensuo no efa ho sa de ani yi free gini mu a kono papa orofo aponto ne abadinto no ayiyo no nyina no club bia ene mekamfo se udi koye wayi no a omanfo no de serve wo na akokɔ na mbika ho a wo kai kapa oyo ba pemfo anfo asem koso udi fi du nwotwe a wasem enkoso kora efiri se onka ho na ye party no se anwumire se yabo ademu na yesre ne edi nkomode orofo club bia no ebabu apa abe herbal clinic ya de biada o de ko na kache na so ya obetu ase na wo de amount the sickle cell doctor tanos apatapa ho na odi ni djuma 0243 345392 0243
345392 abe heba ne ma eno no brukutu ya bema nso ene kurukutu bema de duru bia monim emmo memmanum eno ti na anwumere me kanfo brukutu na me de ama orofo akakado na yemu matenkom saa no wonom na sesan minim saa no a ma otimi atibidi oba pemfo mfa na asem koso ne mum wo de a wobetumi anum bi asese na ne 40 days no di la ni mu a kama oba bia aboma kama na enwoma akonkan ama efie du nwatwe akoda unni ya emfo asem enkoso Food and Drug Authority what in the stamp on so dimayam se bukutu ibetumi aton pub ene ba bi aton sa etun se bia 0244 620 294 0244 620 294 baby a ton sa etu se bia no odofo yenko na yenkotobi Lawson beverages ofro na or the Lawson heba mesha badwa so sa na Lawson local mesha enso e de abadwa so or the Durema capsules and the Durema bitters enso aba na Durema bitters no na edi him e wo Ghana ha o manfo do no abodem no ajatum sansa wi ano de pa hangover bia ni mo hangover bia nim onomatimi atibidi enoti yakoto Durema bitters na yefa entwetwa bi yemu bobi aponto abadintro no ba bia ni pa bodompem na hu behia se benu bibi no worofo yiyo no odi kwa eboa wo efri se untumi hunu gari emfamo ahoho wabra wo mamye ye Durema bitters na mekanfo na mediamao yakọ na yekopa bi ba bia yeton sa tun sa biada ibenya bi wo kewa afam wo bigobolo ne mark frame onyinada ubenya bi ato kama John Brown akuya nkroma ubenya bi ato na ebu akwaso de Osei Japan ubenya bi ato ewo ho anya Asem keto akra 0242133577 0242133577 Lawson beverages and some kancho say nwumire se oba ne nyupanyo ubenya bi ato kama abrewatia Ofoso bema medase na we de ya Asem tietia ye ka kire ye nua Bernardo say sika no ne nchen na ye gide afri na ne kasem no se ne yire ekora wa ye biama ne nsanka ye commander ya wo Ghana National Fire Service e we adwoso kora mponso so aye bi de ama ne mo se den eno so ma ye de saa yi ye fra ne se di na wo bobo ne nyina no ye nimu mu de wo so naniwa about the end na Asem waba and I watch us for the 10,000 Ghana cedis for 2 years now. Nensan ka adwuma me kotwa me dua wansam wona say wanti me antwa me pie to de enka ho. Enti wo ye na wo yihya madam bi say friend madam Aida. No for so be ma wo kro wo de na chi no last 2 weeks. Sata no mosi for me office madam Aida kro ya obi de na Asem ba na minim de ekoso wo sa ejo so far service won minim de ekoso wo. Eni support kwa abana se bia makotuetue sika na ade na amfa mo san fa sika ne nkwato ba bi eda na nya sa de da obi sika de Ghana Asem ye ni obi sika kwa it is omunyo madwe se de kwa akwa famlem e de akwa court e de o pro station e ko ayi ejoso pro station ya sa de call center akwa obi anim aye de nim ya fa nkwane na court ne pro station no aka chem se enfie be de ho akwada abobon se ya wa VSHS Yemi sasa 10,000 ne kula ne maame so okobo obesia se obi sika no okoje ye sese no okoye no for so be ma ebre ni ho but ye ya de bia ye nwene ho sika no ye hwe won manim wo so be ma anwumrei enkra bia ba se next week on beba se next week yakopon ya adom no mo ba na se sika ne bi nka ho ade de omunya na de baba akoye no na sika ne bi me se san o da sama men kan se bi hwe wonu mu a e na ato bia de se wo ma fa sika na ma brand se wo na ni mo kwa ne ho nya mo ya ma bi nhyem ni na wo be ma wo to betimi awo aboflai okay what ma say na wo ji sika no a chese Abelwati akasa kwa mani anye ho ofo na matwesa wa fa sika nyina ama matwesa ya medofo matwesa matwesa medofo ne yire ne makotrasi ne di matwesa medofo matwesa bozo program me ya se me ko heto company fo bi e wo kuruma ehuna man free education na do ye na ye free education no ye nkomra me ye den ye koba ye me ye den ye toto o man ogo kan no ya ne politics ba no kora woni banka o ye toto o man ena mo hunu se de free education be shema beboa abrantie bi akobi awie afedi adwuma bi ani wa wo be ye afi kura de adwuma na da ho ya aban adwuma no wantua brai ba ye mfa no kuro be na mo chechire no kuro ne da achen we Ghana ne de na mo pese mo ye Ghana no
Abra kodu amne kasesi a soja ofa wo yi fele form sa omukura ni gisa wo so bezo ye soja ye de wo hyem zesi am wonya ne wo nsa be ko anu adie kroma ye be fa wo soja che wa kodu bribe kroma ye be fa police che wa kodu bribe kroma ye be fa fire service e che wa kodu bribe nyansa be kura ne wo migration bribe custom bribe entini school na yakọ no die entina mome yakọ ana moma yenyan na scan gede betua fees no ya moa no na bredu na protocol ne ba ya betua na brand ana baba na nya adwuma ye edi entina mome yenyan nyansa be pa na wo sa de we yakoso mu so obabunu be kosku samre no okura ahoden awurade asam se ka obofo mo na ntibram samre na akura betima bo adwuma mo man Ghana samre ne baabi hia we obetima so mirigam aduru awuro akodum jaba nkokrafo nkwa wo me ba be onim nkokrafo so flat de ne na furu birim no ogina ho na ye kasa sesi commander award so onim ni awoya me ka me fra akura yi aba wura tade we ndi ama no because na aso fana de wanyini wadidi kakra ko tena fie ye de we ya hyem na stam sa jimi sem ni nyina to betwa na so scan mpanimfo ni bidi bindi no omuntimi nya de ne sa de wo se ye no kiye kase na hye na de obufuo because o man ba ti say young boy obeto aba na anu ya mkoto aba December 7 we obeto bi edoso de ya mutuatua sika yi we me kase kura so ka ho a wato ne de ansa no oba wo ka ho bi na sa kura we nya adwuma nye na obenya adwuma ne man ya watim adwuma ya ji 100 million ansa na akura wo wie secondary school susu be no wato a wo konya 100 million de akwa kotua fa yaka akura etime titi ne mawure matua ma first kan de wo we ho commander akura ye bi ama ne ma na sa to na moye ma mo ho na ye ba magye sika nyeza abadwuma na abeda ho na oso obi aye bi no ye nyina eto aba no mo amaye commander ne ho anwa COP ne ho anwafo mo na mo fa mo ma de ye ma no nkoso no afuo no koko no antre kura na so wa mo senhye na mo de mo nkomo ni mabrabom nyeza na mbeza mka kire nyambe tua nipa ka nipa bebre da me ka kire nipa won first kan mra da na obeba na we kura wasa china wasa ni sika ne ba won fa bi tunanum ne ya tubia ma na wode dia na ekotu nanum no a dia na scan wodi an ye de bitu nanum ye de kakra ma ne ben e ba bom abrati aso wa we kuro di si hu beba ache mi case bi se ba na brimi kuro na kwaku me de ha me sesi adwumre ne se si ehwe security agencies no wo mo mbabo ye ho ban no sesi no kura no security agencies no mbabo ye ho ban no e wo Ghana mamu ha no wo mo na protocol ye de fa wo mo e no tiamanfo bi a enkane bribe na woni tipo be ya kan ma me kana ma no enkane bank kan be firi ho na ne ma me kura to ne voka yo ma me yi woni ye kwaji iska no wo ko no nanka no se wa chi obi no ase jiwe kakra nya ne ma me afuduo no obefa enkane ye ko e wa ke ko ne ko body selection ni afa wo mu abrane ya ko work police fu edi enim titimoto ya ko work o mu timoto so e man na mfom ye hu ya answer within 5 minutes o mate so matra moto neto na ye titi kuro ntimanfo aye nko training bia no etimi nante ya free more e be wura mfa dum fa asafo asa akosi more etimi go nom titimoto so 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello. Hello. Baby, I'm free with you. Okay. Ye, young koye ni mebre no. What about the original when the contract papa Massimo Kuchi? Okay. I'm an ancestor sabi. Jayen. Fine is a for only this show. Sabi, when you first time to be the new. One of the said you have been that see. It is not to get your friend because you can the panel brother and your friend. And I buy no shoe more from end of the year. A share, and the government for machine. I will be at a true, there are some former judging so about that now. And you have done your first family. Okay, hello. Good evening. My dear, so mammy. That's a way. I do more now, swear. Yamia. Because I feel a face of your friend is Safia. No, key into your mammy. No, mechanical Nika. I want him. Miss Soviet Nika. What you know for him? You're so Kumase. What for him? Why you use can yan about office? Why? Hello, baby, I'm free with you. Me pacho me kasa fi hafu Gambia na matu. Yeti o papa. Yes na me pacho kitchen ni na
on SS or the 50 million cocoon and the thank you bull. And I say it's the table to penalty. And the SSR or share now a fool idea on the mano. Okay. We am black months in Zambia on Famano. Okay, hello. 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 Baby, I'm free with Dean. Madam Catherine in that year. Yet, Yaw Osei Nipa. Hello. Hello. Good evening. I'm free with Dean. Make up the fridge, you have some coffee. I yet you, a ground. Empire Chosa protocol here. A dear message. It says that 2020. Miska could come sa military. 10,000 mepping there on the watch and the watch. Yeah, bra, officer, bra, Kumasi, na Yeveni, Mama, what hello, baby, I'm free with Dean. But you may say that which may a nurse will be the bed in the power, be a Jimmy Sicker, protocol. Obi Jimmy Sicker, wanya, dear, my so that should take him posting. Yeah, the production, Muntieme. Ya the production line ba tuga won mo ya jo musika protocol nyina no mo frani ani hudwuma mamo yes ana o ma tetere yeti o enye sana na ke yakono fo bi kwa protocol no obi wo kwa no a onfata onse enso no ya pian na eno na be wi se o man yi o hello odi na bia o frefre the Michael capacity paso o ga sa free he paso yeti o the me dama my friend like that fla me sanka yes sir okay to consider say o mine vai that community police on the guy. This is okay. Ahanya de ofrenu ina besie. So watching wuku. Producer wadawroma. Make an video so no be ate. Dab ya wada. Da ya wada. First story a protocol. What did they make an? Daja wada first story a protocol obi ya juicy ka bia nipa kro gi ye bia bodidin ye pam ni anwudwam because fere no wo de fere mo wo wa wani beguas no ani maguas na de sika na ba efri se adihye ma bi sofa wo protocol abriwatia Ofoso bema mayena etiefo ne ahwefo nyina ase na yekwedi owo hawo amane anasa titi bia Asem Mpe Nipa dwumadiefo yese ye wo hade ma bomode a nefo ni kiremu ewo kuma se soame shuffling station ye ne no na ebo ho pe anasa frame 0552 095593 0552 ana 0243 58 another 5878 0243 585878 ememi no bi abefre bia no ye bejo so na wasem ya pe anop mesi bread ya ma yes sorry so the first so be ma ye for happy birthday ma me dina Aboagye wo US abrochimemu ukunu Mr Thomas Obey wo ye adwuma e wo Delta Airlines e wo USA wase wo do papa ye nyamepa e na wo sre e de ama wo ba ho fefo nyankopon man kwatenten a ahoden ene apomode wom na yewra Thomas so ne ma me dina na ye wo da de ye hwem onim enkra na e wo hon mo hwe na mo meye na bibia so enkoye emfama ye ne mu nyina ye da mo wase papa ye fo so be ma papa atena sente no ene so abone okay yes so dia kono the World Prayer Ministry Tag Botanical Gardens or an apostle unless a champion omudi hyiamu na omo ebompa ye dimpa ye eka nyame asemo emu hwam sadasa ebetumi asakra afri won bone ho na ye kwedi ni gya ha ama na kwadu asa so obi bia da wo boaye ema enne Asem Mpe Nipa